was mammy smede, me ho. And now obu punani, I saw my catching so mupun no bueni. Into a buenino and no cord then won't say that yama panel, and I as my so ban a bar ho. And I as we couldn't frame me, mammy say, or Barbara Cassin never didn't come, baby one never didn't come. Mammy see you what so, mammy saw mo buy or buy ya. On your mammy I Abba. Mamma there was some mamma Pam Snass, a man near. Or so the man near bo more I was say. Aye, or Babano, Master Barnes, or Babano. And Tinia buy. Nay, ye have the by say, or Babano, Gin and ye. And see. Aye, ye do Baban up and mamma so catch almost says, Matse, and see any. Me sorry I died on Saba, mamma so Piabontina Castle John Saba. Me near and no more than what packing now the Guabon cinema family rather than po. Would you go upon sinner if your mammy had our honor? No, who baby or whom in another mammy sinner, upon sinner a hand down. And one of my bringing your man or some of the member Guabon sinner them so keen in an you now come with Sabon cinema. And the mammy so rather than ah, nah, I saw. Nah, we but I'm someone we didn't come on cash and children fitting ya by me, you didn't come on. Some of the Aquana near Maba. I will go on to no buy, come catch him say, you do ban near my day, Abba, nay day, young Mrs. South and good them. No, the baby go on to my mouth food. See, we couldn't share, or be assumed to make catch him say, yeah, what's no mobile, or more than my day, go on to him. And tomorrow, some of my friend before say, or buy ya, now we're here for. No, mammy, one and now, mammy, oh, and then no, couldn't no be symmetry or by her say, or borrow some real fee. One fan is off wide, uncle, or first 4 phones of phone nebdom, no so have the only day, on by her say, and so a book many. I did actually catch myself and pay or buy so no more come up. Or buy ya, or no, mammy, me no didn't come, what's when you any me. Ah, we want to buy some young Casajo, so the Mecodosa, or near money, maybe Jaguar on Senate, or near also king now. Let me say, ah, mamma, sir, I let me come. And now, may pay men enough phone, no, my yard, me frame me couldn't, no, me say, ah, me couldn't, elder, foster, me mamma say, what do you near my no mammy? And the Yama be Yagwabon, nah. And near one would ever go on to the didn't see no more near my I will go on to that my intia, what the near my day, no mammy, the near my cook or saying, since I were in a film some woman now, and a boy in a far car, no barman now. Or far car woman now, and I'm not say, ah, Brantier, I did dear no mammy, I understand. And was so young to was here, went to was able to me, no, or them or die. I did see no, I was so young to was here. Na o maame efra frame ya de yehu akwane kira kwan yehu akira kwan wie na se de be ka no ento ye we ya na se no na se adwama na kobo ye se de yo wa be kire ma ye de akira ye ne yehu kwa be fa so na mfiti ya no maame asam ye mom de be bu abontene bi o mo ha dan enye ni kuro mo amagi aware no de entwa yie ana wasenana mesra wo de fa cheme me mom de bi ma de antwa yie ana me na ka se na me de me so na me nim kun de enko na me jam na ho me jam na ho na me nim kun so ye na e koye enti me no me nim kun ba ye no ma me di Akoma no street be odene manako be say di be me na chiko me kunu fie ho na me di na chiko ye enti me koye no na me kan na se me ye de me be sna de akofie na me kunu ka kire me say me nyanto bose na de wi ade ne say ye no ade na de wi ade ne say ne say me no mi ja se me koma no ma me ka kire ne say o ma ye de o ma me ma ware na sibim me nyanto bose na me se na atare be na me di be hye so mo no ma me de nema nyina kwantare be na me de be hye na me kunu ka kire me say o no ma me pake nema no o yi mental ni bi show na bag mu ama wa me hu enti no de me fa santare ne hye for the meantime onim kwa be fa so a o me koma no wa de akofa nema na sa de nema na de aba wo de mu nema na kogu ma me wa wie ba chan o san be fa wo back do wako obehu so wo na na ho na de be ko no ani fie ho enti me ka kire me say ka me koma no o se chona ma koma no enti me bra fini ani nkomo enti me ba fini ye di nkomo no o se o sere mo de nyam di sere me chana ma ankosa me kwa ma me ka kire say o ma me metena ware na sibi enti me nyanto bo se na on fa so mpanyimfo na ya o me em ho ade no no mo fa dwaton koma maame no mo ko fa ne ma ne de enfam bra na mo se atare be na mo de be hye no se ntale do yi bi hye ne baagi mu enti no me nya bi hye for the meantime brebe no yi hye ne baagi so ma ono ma me pake ne ma no yi bi hye me mentare hye ono ne baagi ya wo de Akoma Maa Akos me ne ma bedwafo ye gie dwa na ye de bremo na wonim ene ye dwa da edwa ene ye fiada efiada bia so de wa wonim se ye boja ye ane efiada ye boja ye ye boja ne akwaji ahome na fe ye sande aba beta temu dwada za pepepe na tienti ba bia wo bia no na waka ye ho Akoma 87.9 FM na ubehwe bia na eye Onua TV ubehwe bi Onua TV na Rabbi 1 TV eno so ubehwe bi ho
ni nyina ewo ya multi tv ne so nti adaworo mabomodi anagye wani na sa Akoma FM eye Rabi 1 TV na watumi enjoy program no so we Facebook ya Akoma 87.9 Akoma 87.9 enu nti Facebook no bomodi anama ya more stars we like page no comment na fei what we want to call that is what we so na wa share am obi bia so enya bi YouTube mandawro ma mo hwe ye wo YouTube na mo subscribe ye no yesra mo body na mo subscribe ma ye wo wia no mia bell na so adoma no enu nti breso a you get notified na onso what to me a share link no dia ma foforo na wo monso enya bi a share Akoma FM a Big Love Radio Spain Otaibo Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH ewo UK Free FM 97.5 manager dache hene tachimania no omudu omudwuma yetwampuruse sa papa so ne de ani a kire Francia ene asopa online radio asafupoku sika se wonu wo we ne na wo mabiem se ho ha makoma mu nsam fan club ana akoma mu nsam platform no eda so mon share Maa Akos great family ya share de atoso fans of Mama Akos ya de eda so so na charity group foundation Akoma FM atoso happy home ebusuako no minu ya ba abna jane awiai wodi ato ana Nike Pizza fan club eno so ye maame Nikita ne papa Pizarro wo ma wo so ene wode agusu nti adaworo ma wo hwa na won so abomode ahye de amaye ene ye boja ye eno nti hyene so se Piwak natural ya wode 3p garlic meshaba ena grow fine mojadro wonom na so yasne the first story no to am baby am wo bia enra ye nua ba gifty ajwetwe nkomo sweetie edinim no pa ne sweetie di nkomo Akoma FM ya friend no ohene amoa Foster ena ba ye friend hey Foster amfa ebum za wonfa ne yesi abrantie adwane abrantie nwuko oyipa wo so wonfa ye wie ye na Foster friend ono akasa na friend no se me akoko monko kuroko na misi ho me na mbeba bebie mu gate na mama no kwa Foster wo fi ha na wasi na asam no episode 1 episode 2 episode 3 na wasi ena ya de grand yen finale yo wasi de grand yen finale ena ya grand finale enu nti bomode a na tanchuku na de besi yenko na ye ne gift ni kan ni komo enu a gift de na asem by ye ma ne kwan ma ne kan ni nyina ena de wo bo ne tofa na fe ya to sempa edi ama Foster yanko no me pa chome da se aya brante Foster o ti ene wa ba ha se obesra me free me ma me ne mabusuafo ho aya aware nti emprempem mo na ntawantawa kakra bi esiye na meni ho na ode me nema ene o ma me de me nema yeden ebre me ma me wo baby ma me handan nti ye ko ba se Foster day obi a otie fie ma me panyine ne ne afi eden besele se nka ma me nja bibia eden e ma ne nka na onfa ne ma no ene me nsa man ne de e me yenko na ma me ka kire ne se da bidi se ode o ma me yede e ka ho ma mo ba ansa na o ma yede wa ma me ne ma na yede yakọ na osa kofa na so me panyinfo yede de bai the same thing na ma me kan e nti ma me ka se this o ma me no e ka ho no mba de a nti no o ma me ka ho no mbeba ne de ma me na amma nti no nti no so no o ma yede o ma biem be 8 years ni nti be bosomi mienu se ne na me ho san na obi frɛ me sɛ omo Fernandez SD asɔre na ɔkɔ na ware de me kom no nti membra na me kɔɛ na me de ma me ka ho kɔɛ ɔmo sɛ omo siesie me ne first ntem asɛm ɛyɛ aware no 8 years akyi no na me se da bi aware da be 8 years yɛ ka so ma me mbra me sane ma nkɔ da wonti me sane ma na nkɔ na be ayi do hira aware no so kra yɛ da no kɔ no free saa asɔre hɔ na afei na mo be we de ɛnde mene mo nya de enya adwene m ka se me nkoda nwene husumye ma adwene ene me koe na ochene me bai na me sabe kan the same thing ena me ba fi me ma me bai nti e bai no na Foster afra me phone se owie me sika o me phone so me mo ni wallet so oyi bi ele koto radio se o de ye na nwuma yi bi nti se na o se kokoyi biem ena ye block ne se aden se no we sika se na o sabe do sabe bi timi koyi sika ena nipa na iwia me na ye block me line nti me call MTN office am ko twa na mo se obi ayi sika me phone so nti o ma block nipa no
I'm seeing Musa no kind of credit at the chairman sound nading. A year I'm catching the says kind of my dear. First I catch him so the sassy cano at onsa and I could chair. Now sorry for saying remember the insiding. I'll bring a break craft first on my and my infant in be a day. And man, and see me the first of us, I'm a faster. And bra a mamma council. So do buy obeji abusiano babusi obeji first some babusi ho emergency no nsum me and one no first any asem bia okay into sika no sign a foster area ye efri wo phone so de akoto nsa kwa kire asafo so we na de bre no me pa cho sika no na ye 200 cedis okay all right enti yanko foster wa ha ye ma ne kwan e ma wo no so enka ne de foster mommy Hete say we yango pa do me ho ye pa enra what say yanka mete mo nka pa okay what say asamo a wo yere what aso wa no anamajai empempon de mete me agasa ware no eye pending e konkon ho ye njaye ye aware ne ye den apendi ye njaye ye aware na pende pachwan ya asemo enen ye bewu na wade apende awade mu pending okay say aware no pende a me pacho waka ne nsem nyina enu nti awie ye tie o madam ase bebrebe mesre money de kasa kakra bedwafo me ware me gift na otwe me no pepepe na me ne tu kwan ko manso kro bi e friend data no elwa meeting no ka say our already the 6 months and a go ye anya no kre our already 2 weeks pepepe na go ye 2 weeks pepepe na already go ye enchiremoni me ne ko manso data no say e koye adwuma Abre kodre en Monday ya adwuma Tuesday Wednesday me ne fra adwuma ba na private car bi gina e na me yere ko gina private car na ho me nim koma on ne di ye ko fie enumre no ade e che me ka chere on ma ye nko adwuma ka chere me se ne ho mfa no enti wonko e na me so a ne ma na e force e na me de koye me ba na me yere ni fie me hwe ne ba bia me hu no na aya me den se me free fie bi sa ne maame mo se oba na am de ni tu kwan no wa free fie a menye dey me hu no enti ada na okoye no wa ama second day wa ama kodi 4 days e woni pa ne nchen wa ama to oba na mbisa no ka che me se mentimi metena na ne gya se bi okọ bi a awoso automatic okra ba bi a okọ ona tien ada na no yi me ring to ball me man so ho na ena oyi me ring eto ring ne ball me say one me nware bi enti ye ka eno ni see wo ho saa no ena am say so aka so one me nware bi mu ho no we ring na to abom ya o hwe ring ne saa wa hu ti saa day na oila ring ne wo to ball me no wa hu ring ne bi mbesi ne emu no ya satna ho na no nam say obi anfa report bia ma fie nti no ya to adwuma ye no so wo eho because enya si ho awia me ne me no nko ana na wo ho nti ne busuani bia anya dai enti ye ti ya to a ya adwuma ye ne ewo ho edi be week ena no eriama ya ton nyina sika no wo no ho ena me kra ne say me de nyom ekọ ba bia akoton aba enti no onhwe fie na nema na ya hange no ono so nhwe me ba e na oni fie eno so me ba e na oni fie na wa ba fie ewo ne maame ho eti mimi nim say ska na abedi ne ho nti na ebia obenya nsafo nema no mu ahen han nti no ofa bi okokuma za kofa nema ayedai aba be ka de wo no ho ama yetimi aton mommy me hwe nanima anumre no wa ma ti me ma se bi okoye amanso ne kuma se de emu twenti e bia na ade asent wontimi amfa ne ma na ayedai ama enti ade che ye na wa ma na mu se no ade na o se mi jai bibia me ye bia o na me ba kuma se na me fa on out say wa ba fie na so wo ne ma me wa na na ho ana se me fie me ban ba bia me di kan see so fa me ko na ho straight ko chia no se bia me hu se o na ho according to nkomodiem no senka na ba ho a ko be ka chem so bo no ni bisam se me le ho te senam se na ho ye entina che se oni ni na ho na me ba fie na oni ho me call ne ma me ho no na o ho me call ne ma me no bia o ba me ne tia ware ase ye adwuma o ma so me call ne ma me no o ho
ɛna meka hyɛ ne maame sɛ adeɛ sei na ne ba no ayɛ ɛnneɛma a sika yɛde di dwa no ɔde sika no nyinaa bɛkuma ase enti no deɛ nti na ɔyɛɛ saa maame ne ka kyerɛ me sɛ ebia me waree no na nneɛma a ɛwɔ sɛ metotɔ ma no mantumi atotɔ no nyinaa nneɛma bɛyɛ sɛ ebia ahodeɛ bi sɛ mpɔboɔ o sɛntare o maame ne ka nti ebia nneɛma a ɛwɔ sɛ metotɔ ma mantumi atotɔ no nyinaa nti sɛ waba fie na sɛ waba spend sika na problem bi anim ade wɔde adagya na yɛ wedding wamfa adagya na yɛ wedding asɛm a maame ne kan na makan yankɔ enti sisi a mabe nso wɔ ne maame hɔ mene no nso ahan dan wɔ adankwa ame a yɛtim enti sɛ na adwuma no me ana wɔ sɛ me call back because waba fie enti nya ade a ɔbɛsan de machia no makɔ manso wɔ ne biem to no achu si sɛ ida sɛ ɔbɛtena fie hɔ ana sɛ ɔbɛtena ne maame hɔ ɛnde na ɛwɔ no ane hɔ enti me san kɔfa nneɛma no me kɔfa nneɛma foforɔ de call manso no sɛ an magya ne fie anya me ne wɔ hɔ biem o kɔ ne wankɔ wɔne mankɔ muntie ne pa magya ne fie a bisia da nya me ne call manso ne biem enti me ba fie no me yɛ adwuma bia na nneɛma no sana me bɛfa nneɛma a me ba efie ba fie na me fere ka kyerɛ me sɛ abrewa wɔ bɛ 76 years ɔyɛ kramoni ɔfam no ka kyerɛ me sɛ kratch abraba a wɔyele tim wɔ fie ha no seriously gun kramofo ho fi enti no anya ade ɔbɛso so saa so because one me re no a me yɛ adwuma no ɔde me ma ba fie hɔ ɛmɛ no dɔm ba fie no dɔm ba wɔ se ne nua ne wɔ mo ɛna abrewa no sɛ me ma fie wɔ abrewa ho sɛ me ne nua bia yɛ dɛ ɔde ne nua bia ba wɔ abrewa me presence wɔ hɔ enti ɔsɔ ɔde me ma ba fie ɔde a na ɛne ɛkyerɛ sɛ we no yɛ bibi behind the scene bia me minim tini beta ne sɛ magyi me sika no meto afrefre because ɔmo mpɛ fi ɔba ware fo no wɔhwɛ ne ya ɔde ti fie hɔ na ɛkyerɛ sɛ ebi ɔyɛ bibi wɔ machi a ebi a menim ɛna me nso me nkɔkye ne sɛ ɔne bɛma bi bɔ adwaman a na asese na ebi a me blame no ma nso deɛ a me ka ɔne bɛma ne deɛ no ma nkɔto ne sɛ bia bɛma bi da no so nti no ɛno no ring ne to bɔ me doesn't mean sɛ wawra to aba me kyerɛ sɛ me kogya na ware a na sɛ yɛkogu aware because me ni evidence bia abrowa ne kaayɛ no me frɛ ne baa ɛna ɔsɛ ɔbɔ ne nua bi di ne nua ɔsɛ ɛyɛ me nua Richmond ɛna ya no ɔba me ha na me sɛ Richmond ne sɛ Richmond no ɔne ne driver ɔsɛ ɔne ne driver Richmond ne ne driver na ɔmo pɔn adwuma bɛɛ enumere bɛɛ 9 to 10 trotro driver ɔmo pɔn adwuma 9 to 10 ɛna ɔmo ba no hɔ ofie ɔno wɔte manso obi ɔnte manso obi ɔmo te asaman aguna asama sofa sama yes omo de trotro ye adwuma asa me si me gya no hokɔ na abro an kase de bi o de me ma ba fie hɔ no na me bisa no no ne kyerɛ sɛ ye nua Richmond so sofa me no lifestyle mu me no meet wo nua Richmond bia o ba bia sɛ sai nua we betimi afa no ho sɛ me ne me driver sɛ ye ba wo fie how possible tabro an kan ye no ɛna me sɛ ye me yire ne nti no ɔno me ngu nanim so bedwam sɛ bia wakan sɛ bia wokan wie ya na magye atom sɛ waka na sɛ enti when na be quote sɛ sana abrewa na tie na ne nana pɛ na one penalty no oda hɔ na nana na ebopnum sweetie na omie no na ka nana na be pen na bibi na one penny to one penalty na abrewa na yɛ dɛ ka saa ne nti no ɛda ne ntɔkwa ma asɛm no kopie police station na police for no sɛ menyi misika ɔmo hyɛ me da me mfɛntono mo ma misika sɛ menyi misika na mentu wane na ekon police station hɔ no efi on tokwa no na ye wane no ɛyɛ abrewa no ɛna ne ba na we ne say wabɛse ne pɛ no cause ne na wabɛse me pɛ wɛ dɛ kasɛ so na so smith wase bepe yenko ento be ball plum so no ba ba da otum nyɛ saa na o ka kyerɛ me ana me boa man kan kyerɛ so wabɛse me pɛ na me da hɔ a na o chinchi me printi de na me dware sɛ bi dware a adware na kwan da hɔ sɛ na ɔno ne de nani aba bɛ tete komiti de no me dware no asɛ me yemu hye me tani mani me ho sɛ ne tete de to krom wɔ nti wana me bɔ ne dini na me sɛ ade na ɔyɛ ne saa no na me tam tawo na me de me tawo ne fry na me kɔbɔ maame na maane sɛ o ai sɛ oba me dware a na o tete me na me dware sɛ me ma hye me twa mani a wana na ne tete to krom ase ya wɔyɛ den ɔhwɛ me ho na me ka kyerɛ wo sɛ wase me pɛ dia na ma bre nyakopɔ ma di toro wanse me pɛ but na action na ɔyɛ no ni wa ɔtumi chinchi me pono no
se bi no sweet o fra o sweet me bo a so fam so sweet am se pe de wan se me pe me da no wo se sweet bi no yes anajo bi o ha be free time mu ho call 10 11 no anti na me pa na ya na ma me ye de me suro na me ye de me bo ma ne na wan se me pe se e bi ama me na efie wura na anka be bo be ma na ma ne se de efie wura na na ye wo no no o hene se me ka chede wo me ba efie wura na kan wo de we na wo de betu se e no ye de me da no chinchin me wo di nkan kan yansa na efie wura na be bo wo charge a kire wo kuna na efie wura ni di nkan bo wo charge kire wo kunu ansa na wo be yi ho ama no o hene me di kan ka kire wo na wo bu fuye me di kan ka kire me kunu na wo hene wo bu fue na wo ye de ko bu sa ma me no na ko fa nchire me na ma me so bu sa na ba no se ye no kurante na ko fa ntokwa na ye de ba so ba bia wo je cause enti no ma me ne discan ko ja police station se nana wakoka say wo de mema ba fie na wo so ko platform say wo dana na chinchin pono de a na che say bibi betimi aye dey esinti twam no pam no dimusika na wonye dey montu ana menya SD ni bi nchan SD ni bi fie ne yesanya o discan ma aye no me no me sa ko han dan abro science ra o munya ni completer evans ye de no nko na o ma ni complete yakogye soro ho a me no me no nko na te ho ti me no me no ni te soro ho eno nye problem ni pa te soro ho no e dan ni so dan complete mpoma de da ho sa ena no so ye kwotena ho na ade achi na ade as na mre ko na nima me ne madwuma ye ya me de niam akọ because say ade me ana me de ma ade e dey e continue wonko biem enti me kashra say me tu kwan ena wo ya we say me tu kwan ena me ko enti me ko she ma be 1 week me ba na ma fra phone so say odo e wete me fra odo e na so afra mirror et say ena me say eni ka ba kwan odo e wu jesu e na me wura no na mo friend mirror me friend mirror krada da ba na ma friend mirror na friend mirror na aye dey me friend o hene me friend mirror me friend mirror na aye dey o de o hene mo first time me o hene na me de me friend no o hene me friend mirror da na so ka mirror nya hwe mirror chese okuno me nim fa yanko me bo no so okay mate na fie te say na say fie ye kwan no why still region to no de me koy na me ba ntino me te ka mu ba nyina me no di nkomo me no di nkomo abedu abrepo junction abo level na me no di nkomo e che say wo fie and I'm so okay say de menya asofa car me ba na wo say what madam bedru na me fra brosan so na me chimpo na adan so obi anim oni dem wona na me san friend phones no wafa sweet you we was me ba and I'm say wonim say my brain my backup na chi ti ba bia obi an mesle wa fast na de ebra me wife de me ba sa na mada falanda no so ama de achi we wa ama na wo kwa won fa safo anko safo ni nya na wo no ho safo woni spare key me se kin ye one munchem ye nchem e ba ko pen munchem ye no fa won fa anko madam e woni ho ntino die me bo se anu wo se obi a woni key obi a woni safo obi a woni safo madam e no kre se me wo me kin aka me na abonte ma de ncheda na me wo me kin na me se ebupun nen ki bia ni me ho because den tina me ba me friend say wo fie awase me wo ho enti e me ba nyina wo ka say wo kia kadi enti e wo bupun nen no yakwa yanim na ye wi a wano si amachiro de enti ambisa asa Matias yentu aso madam me das eti bedru ye no ma fra wo sa wo ba sa wa ama na ade chen ye ade chen anopa no nyesa ade chen anopa na be bupun nen o benim say bia na wo call baabi na bia duty bia traffic ana bibi ntino o ba no delay e bia when nya car na say bibi sa ntino e bia no pade so onim so kura be ka prolechi dia automatic no pade early in the morning obetimi aba anapa abo 6 7 8 9 10 11 akoba numere 4 na my wife my offer na phone switch off adum etimiti wodin am say no there be mama kope carpenter ni na me mu pono nene because baby adru ne de nya ade a obeba tiami ani mu kro ne de na me da abonte ma de eno ne me first experience ne areho a me di ye no man tonto my room sa na dwe no be wi asme hu bi da ono ani situation de hositi enti no de me ka no ya we na track mu krampo na ode me ko da abonte ayi obi kia so ayi obi enta bua yi open ayi kra na obi ba kokoda sa ho de bia na da I want to say that net team net ben edia open man so edia open o
bibia nkata so nyam hwe enetiem me pache me dai say no ti wo de wakọ akoto baby enetiem open a kire say wo nso tu ne punum e mane na abonten because our experience e wa abonten dem me tu ne punum abonten me na mitimi nka say wo ba timi tu punum abonten na lo kin so me be nyina na me ne nkomo ana obisa jena no me be nyina na me ne nkomo wo ba wan frɛ me pacho that day ni die kra no that day ni kra na me nim say that day no be ba esa o kachem say o say that day ni kra no frɛ say me ba o ba kra na mo mama that day kra ba na me mama ho na me ho na mo asa aman na o mama me nye story no and confuse me tie me and confuse me madam me be duru ye no wa ama enti no nyame anu me bufu ye eni pa on say say ye kan say kusie be pia wia na bibi na epam no nyame anu me kra ni e ho ne me first mistake am here in life montie ne ye pa me ba me ne nanti ye nyina no na no ye first mistake am here unim me bo fo na ne wie ye no me ti odin na me ka che me say no say dia chene say wa ma na say about this time of the day na still no maya na say he for na wo enti se me pese me hu ba bi o de ya e wo say me de ne ne ma ye de e koma ne ma me na me ka che ne say ne ba no say na oye enti no se ohu ne ba na on ne nkasa enti me pake ne ma wie ye no e na me frɛ me ma me of front me ma me bedru nya mianim ne kure ne bible ekutaye na me ama han ka dada me de ne ma na gu ma me frɛ ma me se omra ne mfa ne ma ne nkoma sweetie ma me no ma me ka che me plain say enya ade a obekɔ na eyesa na be create confusion be na me sere ne say wo de me sere na woni mechi na me am fa ne ma ne de nkoma ne ma me na se me de ma ne koma ne ma me a me hu ba bi a sweetie de ewo ya me anim ne kuro ne de ne ma ne ko ye no na o mo kasa se ne ma ne de akogu abonten ene ma ne nya abonten ne gu fine say describe o say ya abonten a okay by the sense ho ye corridor ebom it me taxi ne ba ye na o de ne to wura omo gate a odi wura omo corridor no se me ne ma me atena anti ne menim fie ho it me bag na me fa bag na me de besi ne ma me kwan na no a na ko yi di ada wa na me de besi kwan na nti no me bo opunum na me wura mu no on se ne ma na di kan ba be gu ne ma me enimu anka se enya abonten se plane amanfo atwa ho ahia se de no wo ka no ti me bo opunum na ma me wura mu no e no obisa me kwan so na me se ma sweetie etinya mama da abonten abra ma frɛ ne phone so a wagye so say oba up to this time o my enti no me ba ya mama ne tia wa ne say sweetie na angasa credit ka ka chem so onyi na ninwie dada enti so obi a onyi na ninwie na kyese me nim ba bi process si o wa ogi na ninti no so ogi na ni wie a omra fi enti me de ne ma ayedai aba ena ma me ne say ono ne ba no kra no onte ne nka matio onte ne nka enti me ne me ma me free ho call ye no Saturday na angasa no sweetie ama muntie ne yo a o kasa bia me call ye na o buy na de Saturday na angasa sweetie ama edi be 3 days no my edi be 3 days no my baby a on di ono an nim baby o 3 days na no my no ma me ne dwen hu say 3 days o hu ne ba ne da muntie asem ne pa 3 days o hu ne ba nti no obi a obeji obi de hye ana obi de hye ti a wo beji nipa ana obi ntime sa be hye wo me ba ma me nwie me be che time a wo ba me ho no wo beji nipa na wo de ne ma aba what ase nipa no we ti ma me na ba me ho ofia ma me warning say oba ni fie o ma me warning say o hye me just one day so hu ne ba na ade be mfe be ade efe be me time Saturday ni na asem ni nyamu no na me ma me ne me pa fra me say me nkopɛ dan wo sansoma omo it say me wo fie dia na omo ba be hia mo adankwa me am yakopɛ dan no ti very like me hia ma me wo adankwa me police station chen wona me no mo kodidi ye no ane ma me nso no aba be ma me warning that am no nso free adankwa me nko barekasi enti asem no koye nchirichiri mo barekasi police station for na nimu ho ma police for no bi kura ka say na so okoji nipa na so akoji nipa na say wo de nipa ne ma kode a ma me no every right bia so obisa o say ne ba no wen say ne ba na irade a ono hu ne ba no for the past be ye nti no oje ne ba na free me ho very like ye kasana na ka be gina chu madam ka ne gina ya na sweetie na ese free kan ne mo no a wa pie no oba no sweetie betie first ane ne ma me do ne ma ayedai aba fie
kona me wife tu ni sa kom sana ono onim nyama no hwe se de nyama bia akoma na ma me ma ofie and afeina wo hu se ne ma me na bona mane se o meti na me se radem de was nipa wo se wo hwe na wo pe no mo kon na esi Africa em oni enti no first and ma me de wo ne ma aba ta afeina sweet na ba ya we se pie na opie ni nyina na dada me fi ma free adwuma aba na mabu puna ni nyina na edi birthdays for this all mine afeina eda ne ma me ayede ehunu na dada Daddy, me chan kontempo mama anunsi. That day na nkasa sana na mama ehu nti de e ne say. That day na obi aka na asem ye. Mama ne de ne ba kofie. That day na mama de ne ba ne kofie. Muntie ne ye pa. That day na mama de ne ba ne kofie. Nti ode ne ba ne kofie no. Me so me ne me mama me ne me papa mo kopa dan ne wie ye no. Omo so koi. E na ade a che Saturday. Saturday me kwa so na me de kwato ma asore mpanimfo anim say. Maya de bi na asem tibua ye dey. Ebua me for wife aya ato me puma mada abonten na ebufo na eba ye no e ma me de ne niema ye dey e koma no me de niema no call ye me ma hu se ne ma na me de call ye no my mistake pa nti ne si amenye dey e na me first elder George Ben fi o ka che me say kan ho na kopa nipa na ye dey kopa ma me na cho because emfa bi mu ni for when ya de akwawe wadi for ba che emu ye se ma me na hu ne ba na odne kofi de che say ebe den pass obetimi ase nya wo wife ne back to life mo fi say and the close chapter no say dem si don nti no our real chapter no close no yes because all the name akọ what the name akọ there say the close bibia wa close no enti me ba ma grow fine mo jedre na no ate umie no enti grow fine ono mu abeye o kama ubedidi ubeda won fechi kromo ni bibia betimi asisi so kama de ama eye grow fine obia no be memanom emanom onomu a chese wunyini yie ankasa koko na Dr. grow fine dia ye wuko misi e ba kolena ke ba wo Ashton room smart e ba wo Brase Fredman se ba pedan pure leaf chemical ne ba shop wuko kanshi drug liner wo benya grow fine mo jedro no ebi wo ba ya wo menses no ema etwa na so unya menopause no grow fine but mo dia ne friend doctor was 0244 596532 0244 596532 Alaska Star Enterprise original wallpaper himfie enunti enei se wo pe wallpaper papa ensuo to apetampe afebo na de atia na tie enfedi colors ne designs no ejinjina mu a meshow enko ba bia san Alaska Star Enterprise installers no obeka se ba ye adwuma ma no akoto Alaska Star Enterprise original wallpapers ne bi na benya adwuma bomodia ne kwa edrum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza friend 055-411-4878 055-411-4878 faster enti as for penny for kasaka ho emfa bim eni for fania mane ko e ne si ye enti no me dem penny for ne bi ko fie se de omo kire ne pepepe ene ye ko no so ka me ko na ma me ne se na asofo kwa asori ti me so me ntwen mo no so asofo ye dey emra ne entena sen ka asem no nya nim de kreni meduru ho ne de ne enso bode a kasa bon kasa hwew ma me ne ye bi pa ba na me se me di fo ne nti no de obeka bia no me ka ma no ye dey atum ma me ne ka kire me se one me ne ma me ne bae all right ka me bayi no the credit e ba akopɛ o sen ka o ma me ka ho bi na wo de mo be pa ache wo no so ma me we o wie ye no na o ka kire me se obepene kra mama fa me wife ne na akwa magunu ho fi one ne bele nyina akoko fofo mienu entoma for mama take kusia create mienu mi twan kontompo da asam na chente bia rafi ena me fam pata one ne ba ne kra me twan kontompo o studio ha wias man letio mienu ena ai entoma ena kusia create mienu sele be ya me de no me ba de ya ebe pata maame no ene ne ba ne kra because so wa gwo mo ho fin ti ano pa particular no oyede oji ena me no mo me ba ni tu agina ena yeda ba ko be ka se ada afi na ba beje aware ana afi na maame no wo ba beje ne ba na aware ana na so wa ja no tu se ambe wa ni bi mako fine na se wo ba be fa ne ba no one ne ba be ka se wa inform so nti no be pa achew na se maame na so mo twintwan se ompena uni asem bi aka enti se wo kone se wunya kosua create ne ade adna o keka na se otimi de bi ba de a fine
when you be a man so then so wagene ba na wagene ba because ono na wo na ade o so amfa mama me kan che plain so man ba no e ma me chen bi and the ono na te he wagene ade ti ma me ba fe ne fa ma me age wa ade me so me kofie ye kan na anwie ka na me so me ko me fie o so ya no afre me say accommodate me send uska muntie no because o claim that still na me that's why na yerenti no me every right say me born akohoma eti na sorry a o hene tse me singa me adoma yi o me ni di yo send me ska no ma send ska man enti os ne ma me ho na awote no me say hwe ne say de me ne na na san ye de eti ena me ka che ne say dey bi na o friend me ka che ne say asa wa o ha wo ho because pe o ma me baba be fa na ma me so ma wo ma enti say wa wote ho no wo hwe ne say o ma me ntimi hwa wo say de na so ho kire wa ene de ne si kwan so betimi asan aba me nchen wa mo ma me amane o e na wa nkasa wo bae na ba me yetena ayo tie ne ye mama mo tie ne ye na wa wo ba me yetena because wa me ko pa acha wo no anye ye e hono na wo ba ma yetena wo ba wa mfa ne ma bia ma mo tie ne ye wa mfa ne ma because ne ma so fa wo ma me ado be mo afa be to ma ne ma o ya we be twa force be ntino me ko fa ne se me yi selection ne force be ne nyina the same thing ebu a metimi ko twa nti no ka se me twa force be da be ya selection kan board de check wo debu a me we selection na akoyi na me yi selection na me na wo se no yi de ene ma na wo se bi ne ma no ka wo sha eti me ko kroma be yi ne ma na de efe no me ya bra ofie eti wo kwa no wo ne ma ka sa wo suti se on fa ne ma nya hwe nya me anum ne kren yi ya de me yi ya de efe because on wo shout mu say yes wo jire what I say eti no sweetie no kwa nante o de beto so ne ade no madam no tu ne nan be me sandru animu a me nipa be frɛ no kra no me ne nam ka no obi twe ne nsa sɛ masa wife we de wo boa ne nipa man broken heart ama me ntimi anidi da cry sa oba yo tie mama ya frɛ broke bibi sɛ broken heart a kye me papa a kye wo san mama me so da be pere won pa no so saa wani ntimi nkata na ade achi because do me the dog away no ne de obey me bia no me consider sa love no first na nyuma me bo man se me to na capella kire ba ko achi to mame rade me pa cho mane to mame to bi mame o de ti ono ne part no dakro bia no mure bia ohile masore kono juma so me konko to me mia osobro tire bi ne jina hoi abura mani bonus so ape ohile ni MC mi o makoma bo brum me ye me hwie ye me de yakukudro ko ne nchen ko bisa ni din osere hwemenim ehwa na wo sigumie onkonko buena no a wo se frɛ me oba sweetie sweetie udino honam so obi ba ho ofe fa wa kuma mame saudi wa kuma mamia menso me de ebe ma yenye mama sehu se odop hadi edina kumem me de makume nyina ma sweetie me de makume nyina ma sweetie ubekume sa ending we no madam sa ending we no ye elder ka kire me say on say nyumu otumi and now ending say ubekume no on say ko okun enta nyumu ne mu no me say asekono form a me ata ma me no betena no me don papa because ma me no me ana me boa ono so ya capella ni bi ma no asekono form a me ata so wa ngo ba sweetie a ohene kamini dofo bia nya me shraw say ya na me kan no nyumu no amen ana me nua na odi mechi na me ne bonyom bom asekono fo de en ma me ata so wa ngo ba sweetie a ohene kamini dofo bia nya me shraw hallelujah amen cause ma me no waye bia ma me no me na dade me lifestyle na me ni fiye we ma me pa na me na dade ma che ono ne dem ma me ne da form na me da mpaso eye wo ma me na nya ma me ono ne ma me na me ne de o ye ma me obetra ha me perfect me ne di bom ye bibia bo me fradwuma ho na me ba me di dwa ba afio na me de ba ebeda eye bibia che se me mfre we ma me o me mfre na se o friend mommy anase ma o friend mo hin ma je so ma ti ono no me lifestyle mo nyina kwa me ma me say kra no oni mi chapter mu sa
we maame pa na me na nanti ye because of say me maame cry there out of or no me cry out of coverage area because of say me no come ni sweet asema wa obeka bi no obe tamfo koda me do we ni so kumi cry na meko enti wo se broken heart no e de na che wo keka de wo fa mu de na wo nipadua mu ye de na ne na widie mu no wo ntini mu ade a betimi ano ma ye mot wonam nese kom do ade a betimi ato ano ma ye mot so wonam nese car boss so aben a onti me tone ma pa obi frame me hu se nipa na frame obi ato ade kra tia me kan wi na me say bisa so ma miska le drone me na be fie be da because na me le ye no ye didi bom broken heart ade wa kwa me sua free mo ne say so no ba se ma nya sa experience say me ne didi bom ye dware bom ye koda bom ye bibia bom ko se wonwum ne mo what I say ye bibia bom pepe penti no oni wo nchen a na sa won kwa wonya aduan so pese wudi a you can't yes ko me kai say sabre no ka suiti wa ha ka me ne na yede edidi aduan no timi ti bi hye na no so ati ya so anim odo e be di ne wiase no nya bi ne man chapter na say am from ebia before I am ware ye no chapter we no ma start free our rain no nya mienim ne ko ne ye ware ye ma me anse fie da se me ware se ma ye no ho ade no mama something ne kotena ablewa na me kan ho ne fie no sa ablewa Ahmed mo fie o de tie o de ono ani Ahmed mo fie o ne kotena ma me ba ho da wo mu na ani braba sweetie enye o ma me me se dina ho enya ha me mo asem me se ya wale ye na ya tena ba bi miensa adankwa me mienu pastor mienu tie ne ye Ahmed mo fie ho no na me koma nso na me ba na me ma mo kware hwe mo kira kwan no mo hu me se ada na ma ware na me tu kwan sa no e pa to nya bia ma me ba fie ho da ai o ma me ba ho o ma me Ahmed mo fie ho Ahmed mo fie o ma me amba ho obe ye dey enye no ba yo ka so papa apam na ko pe enye nu mu na ko pe dan de ma o mo no na on kan ko resa o nya sa me kan o ma me ba na wo ye aduan ma ni di obe da ho wo so o ma me da ho o ma me di 3 days e wo ho 3 days ya wari ye no o ma me be di 3 days o hen awo ye me dem enye na ma me ka se ye tsato no ma me se ye tu mo free barricades no refi ma me be da ye dem 3 weeks pepe na ma me ba me chatro tie me he ka sa de no chatro ti me chantro ma me nkyere wade e ma me de me father ba se oyare oh then na wo ka asem no studio no say ma me abeda ma otimi ye aduan kra ma ni di wa serve na wie no wa serve na wie no ohwe nam na ade agusna no afro say sweetie enam ni sia enam ni santi me bo ti wa asem na kan na me yiwa no wo say oba e ho fie na wabeda sa wo dan form na me papa e sa wo da form na me ma me dan paso o e na oba wo ya me no waware na wabetu afri ya mpaso ya me ni na afari ya me ko o ma me ametu mo afri mo paso David tie papa no ya no ne papa ne ba mama de chin ye wo sweetie he ade chin na papa ne ka show say David man hwe wani me hwe wani ade chin na papa ne kan say me ade chin na papa ne kan say benya no obebo nwum mu de munya be mo do mo a mo mpe mama na mo ye mutimu de mu benya de wa ye nwensen oda me da afna we na wa ye sa no ade chin na papa ne kan say sweetie ye aduane kakra ma me erade me papa ne be da ye nchen ma ade chin na me ma me o mu ti asem ne ye ye aduane kakra ma me na ukwa abontan ye credit brand father powder o me da ye hoda o papa kra de me no tina o papa yare ye ne he fa no ba ye o papa mba ye hoda na ene breban na ma me betu mu free pa ne so enya no kra mama me papa de na me chen ba bi e ware ko ye na me chen sisi en ode ne ba ye na wa yare na wa se me na ma ware me na me ba pani ti se papa ne ho mfa na o metena nche kakra se de be ya e bi obenya ahomeka before bi a se 1 week o se ye o ti no oba ye na ade chen na oda ma ade chen na ehunhum yare e fa ne se papa ne se o ho a wo hu bibi won ani so to su ti say dra na jewa me no mienu nyina asori bu nkoto je bom paye ade mano e ma papa ntimi kuta bible si am ka dada ahade na hu wo se o no je ntimi the bible ne to ho a wo se bia de kro na twen ho ko sei di nyina sa sin ni nyina okay enti ade a chen ye no ka tro say sweetie jiska ne kwa abonte ne ko di dwa kakra na be ye nkwan ma me na wo ba je credit no we yi ne chip ye mesem ni na ye credit no try number ma say your credit man na bra bisanse se na obeba and okoye no o gis kan na credit no okoye na suiti beba sabe na wo ware satam ya ware eno na make se papa okoye wa ma bie mama tieni wa ma okono report ma kire ma me say ma me de yale me papa yare na ode na ba betena no so say on na nhwe no ento no de ontimi nhwe yale fo muntie ne yo ento ade che na me ka say
no I was say me frɛ me papa abusuafo wo takra ayi oboase ti me frɛ me fada mo abusuafo wo oboase no saa de na de kye na we ne koy na wa ma na ɛna papa mo nua mo be fa okay ɛde ne koy enti no nya ma me na be dai ho okay ye be ba ho na ye metoa so wo ba bia osresre usika na wo ka kye ne se onsan mra no obai yenko yes yenwie ho enti no ono abai ti mama kasa to aso obai nti sia de afi de waba ai sia de oba ne kruntare de wonya bi shenti ne ma na ode call ho no de bia me am se nya me anim ne kru ne sa ne ma no bia no kofa ada no wo say ya de ka bia besiwa san be sesa ne ma no ko fra yi ba e na metie na ahomache ne nyina say ya san de ka besiwa be sesa ne ma no ko me kire wade ode sa ne ma na ode kodi ne ma me ho ne de ama back wa mansan ko fa mafi o ma mesimu ayi me kire o ka ne de ne sabai ama back sa no de ono na eniama na kodi on say aba back ne say de ka kosi one ya ko sesa ne ma sa na ne ma me ka say o fra yi ba no ate say de ka ya de ka besiwa na ne ba bi ka kire ne say for sitting na first time den asan be sesa ne ma ne de ekono enti ono na ma me won de on say ne ma ne o kire say time sweetie be sesa ne ma no akono no oni ho asan de abegu ho no oni ho sa ne ma ne me se madam ama back nan ye ma be na wo sign 2 weeks after sweetie sign ba wo ho no ne ma be na wo yi to go abonte a o sesa na de o bisa me question pa enti baby a na yetena mbe close sa chapter nti ho no adankwa ame ho no yesan atui enti sa sin we bia ni adankwa ame sin mu biem sa second ayi no we ne yese yesan acha adankwa mo na we ne kwa opia o ma no akwahye na ho on plan ade ade na fie ran zaka say wonti metena fie wa bra ena wapagya woto ekina wo ne ya apply gu wonti no krachi juicy kanetu ebiem enti yesan move and straight to pastoral that chapter ni straight to pastoral ti e call pastoral no so itina na say opa ne je ne echini ne ade ni to no aka enti ho no sa wo benya ka wo just offer taxi bi si adankwa ame to be so kokuma say ansa no wasan afa kan ti no e ho no na enti say do wa adankwa ame na ugina pan ho na na wo ko no tinya mianim no kreni me ni so iti wo dem so iti ka kire me say o hene nya mianim no kreni me ka se metena ha na mboa sa krowe mu pa de me ka se metena ha na me boa ti no me te sa me ne ma akome ma me ho efie we mu no mentenam cause ahanye ba bia wo se metena na so onya sika han dan a me sesa me boa yankopon krantua me ka onya sika han dan a na obe fa me afre me ma me ho that day na madam me bu nkoto jesu ti ni so obe ka no kra me bu nkoto je pa me wife ya chew se sweet na wo kwa eja me na me dey na ose die enti no ntimi enti na ho na sa krom ho na adan mu kokotra uncompleted building mu na obi uncompleted building so se wonya sika han dan ya ti na me bisa no wose wonya sika han dan ya no obe fa makwa akwotena mu ti ni na motie edan ya tim ana wose ba bia ete no ompe ho enti se munya sika han dan wo kromu a tie se me nya sika han dan foforo ba kromu a no aba betena me nchen enti ho ne wo free ho akone ma me wasesa ne ne ma because onya kwa mpie enye so onya kwa mpie menim ne reason so be so tete de o kan ya ba me ntwa nkontompo o say ba bia ete na ye pasro no pasro ye pasro adankwa me barokase barokase e ho de ompe ho edi se minya ska han dan ya foforo etu free krom ho a ne ma be fa no bisanto sa ne ma no osesa ye no o de call hen eni enti ade a che ye na me call ne ma me ho tram se ma me no me nyi ne boni ayeda me kodru siti ma me fia no pasa enumre be 8 ena me bu nkoto jo wona nim se me se no we no wanko ba bia no ena otwi fa me se no ye do kan approach mu no de ne ma no ye de e koy ade che na me ko siti ma me ho ofie se mama wo be je di se no enumre sweet se baby ete no on tena ho bia mu ti no o sesa ne ne ma ba wo ha ba betene se me nya ska han dan for floor baby e kuruma obeba na me ka se nto ntwa nkontompo da sweet bia ma ne ha nti wasesa ne ma wanko ma me wanko no ma me ho nya mian ko na ma me ataka no straight meba ma me bisa no ansem no bi ho ma me sweetie nyia no kakra nsa watena ho ambo akasa bre sweetie mami abraham ko tena pasro wosesa woni ma free ho me pa choda bi man sa me ne ma free pasro na wan kan che be ma na se wontumi ntra wonti se onya ska ko han dan kromu a wo beba me pa choda bi na o kan trust mpa na o kan enya no kure da first pastor mu me no na te pasro ho ye ko kromu me no ne ko kromu me ka che se me no ntimi no na pasro ho na ho nya dan e ho ye dan aye siesie dem kama nti da ba na me ka che se pasro ho me mpa ho
mbesi ma frɛ ma me abusa ne sɛ me be ka che ma me da kora sɛ pastor ho me kunu de makɔtena pastor nti manyi nje wo sɛ ya me ka bibia me nya ma chi ba kwa wo bu nkotodwe kora pa wo cha ma me ka bibia la fata me what's wasi obu nkotodwe kora pa wo cha wo obu nkotodwe pa ma cha na madam say chapter na me say be bia de cars na ko fa na ma bi mu madam say across to adam kwa me chapter no but adam kwa me chapter no yentumi nkroso wa bra enkrofo nya wo mo nte ase so be me wo boss anyum we ma anyum no to ye robo ma ampa che say ye worry no o ye me ho de no boy okay woni ne nam a emema tumi frefre oni ade bra be me bi gina wo gina ne car mama private car Emma wukoko gina ho ma de achi ye otu frifie obuwa mama ko se tro e na otwa no tro manso asam na me ka no me tro me pa chwan awade ni 2 weeks na on the ring 2 weeks am you me ring am okay ring away me mama ko se ring no class me na waka no e no tro no otwa o ring no way me ring no me se na ring dem kase me hu ring na me bwa na o to ring no wa hefa ananya ko ne ye na wo ka che me ring wa hefa wo ring na wa hefa oh se na wo enya o ka che se manso ho no na me ring de ma no so ka che se manso na me ring no kwa de ma na e tro no otwa eye pastor ho na e betena ye no e na no me eye exchange of first na bufu aba e na wo yi nsa na de bo me wo bo me eye tina ma bufu ne ba yo yi nsa bo asem de a che me refi ntokwa na ye ku asem refi asem kwa na ye ku as bibia na ye ku ntokwa ho na wo yi nsa na de bo me enya wa pie ya me pa che na nye no a na wo bo me na me yi me ring ma say so me do ring ana wa to ring no ring no kwa no ring no kwa no kasi me hu kwa ring no kwa me say hu ne fa ma de wa na hu ne asafa na de ma say shitije o ka wa ne na sha se ato ase no nti be gina me chat fro okay manso hono ebra wan ko hia na woni ukunu nam ya private car bi gina me ya boga be me ni mo ya obuwa ma me obuwa e to no cha eh no to no cha foster wo me no be nam na wo mama ko we foster mama ko sunu ni nkum tira me kai ni nkum kan ka bla ikra gina ha say ya kam ne nam say na bi e ta de na ka bla no kra oni oba na ti wo hu so oni oba kwa na ti wo no e bi ya san kan ne ge san de onimo na bla no kra na be to anu a the boy we be je no oba dan but be ye no like do you be see akasa like brown ho do be see akasa a che no no oba gina sa so ogina say nipa no pamio sa den na wo be ma me kwan ma me obi ka na ogina Maa Akos. Now done bro. Mama. Oh, I don't know. What am I barikasi for? Me say, barikasi for free. And so what barikasi na say would him gifty any foster bomadiana free. 0246 824549 and bomadiana free 0246 824549 0246 824549 and until we bet to me afre now so I can be efa ho akere me na nyame ya do akere weekend be me ndane kwase da ne wato party to ne wo ye ne okoye ne wedding engagement omo ekoye uni awone na busia so pie wo mu pie drink ben na mo kwa akono mesemo enye SP citrus point drink eye kama ye mfa colors bia enfra fraye ya soa enuane nro no agumu se chaw enu ntibesra wo SP citrus punch drink the drink of the moment drink a ede na nkoda no bo manu tontom na empanimfo so efom enom enu ntibomode ma nsanka bisesia open na dudu mu atu eye enwose yakoto enterprise adum pz na Mompress Royal Ventures awadum na such trading enterprise abichi VIP parking yard wa Petro Frabo Ventures omo ahinsan estate free 0249 017302 0249 017302 nama wonsa enkebe mesawa da oba wa hu afede obekọ na so yes don't mind the body sometimes mind the engine esa sa body ne ye na wura engine mu na nwura emfa enti wo de abomade na ko Royal Joe Park Natural Clinic wo ba wo de puatra wo so ache pa wo ko enko ya esa ne ma ese engine no sa de pa wo bomade atutumire ka Royal Joe Park Natural Clinic e wona wo nkwaje wo eno achi wo ba so ebia awo na wo pa wo afo na so ma Royal Joe Park
wo mo betumi aboa wo ye papa na woda what on 17 time about spiritual marriage and apokra se wa wade mu nsensem wunya Royal Joe Park Natural Clinic bomode na frɛ 0246 189021 0246 189021 Brebai ena wukunu tu kwan na oba ofre wo wani wudi nkomo ena oba ya wama na dabonten made ache no Mama Akos me da sepa Mama Akos se me ti we na me wo ho na me kuna frɛ me se wifi wo hene fa me ba fi o me si yo matimo fi Mama Akos na ma hwɛ rade Yakopon hata sure ni Mama Akos me se me kunu wo ba me wo bi kura ka me rush fast Mama Akos na kama ba me se me ma Mama Akos me se me ma me tina baabi me wo baabi e bia ye ma ade ntino me mba ntime kunu omra na be ka bontra bla kwa bia wo ba no menim se woni safoa ntim se be da bontra of hene me sweetie nka metima ye wo sa ade no se me da bontra wa frem se wo ba sweetie faster dear sweetie kanu kwan bi so na me ne ya adwene se faster wo yire me fa se wo to kwan se abre no akodi san wo ho kanu kore me pa choka se go mama 1 week no akodi 1 week ho eni ti wo ko ye no sa wo yire kura afrifie wakwa akɔhyɛ baabi wo ba wo frɛ no me wife me ba wo gidi sɛ obeyi betumi ahyɛ bɛma koro ho ana na da fokoro wa wo kɔ ye wa bra wo nim sɛ ni kuru nam kwa so ba ni waka kyɛ ni kuru so wo fie na Marcus de si betimi ayɛ no we kura so de obetimi ayɛ no waka kyɛ ne sɛ wo ba yes wono so aka kyɛ sɛ owo fie yo wo bia no prekura no e was wo fire ntem si fie akɔ mama no cry nothing but the truth owo fie onti me dia ne gye na ebo me ba no me ntu kwan kra abra me nto ade mblere da me ba because me huna no mani agenti no maye madwuma nyina wi no say bia as slippers yo say we yo say be ya wo ba na wo be sha wife fie a wo be duru ya na no present wa chede a wo de ebre na ide abre na eni gye aba what you say enti no kremu no wakata me so wo fie de ma me bukra fu mo no ma ko uchidi me ka bibia me gidi na me kuna to kwan na oba woni me di nkomo so oba me wo fie but me she wo be fufro dem na mama me kuna ba to me wa bra me maye o ka so wo fie mama me ntwam tro that o wo fie na me de eni gye eba no me bedru fie na oni ho no me fra ne phone na koy o opeke ye no o se oba after na the word me wo fie na accept free o say me ba ne sa no na hey why ni yaw minim yaw wonim yaw wonim be me be a friend yaw gift ojidi me friend yaw minim yaw wonim be me be a friend yaw bra na mo ware no yaw hey wonim no okay what the first number we so wa dan kwa me a Bomodia na F 02039333582 so wo adankwa me baby a wonim gifty and afa ni kunu foster wonim wo mu nsem no mu kakra wonim gift su wonim foster su frɛ 02039333582 02039333582 foster mama na me mama bada bontin enye o maame ena na manipulate wo se fa gift niema fako mana busuafo mama kran ka bi da Marcos me maame on he no credit am we me gidi fa me gidi okay ebra mu ko fie ho no wo ka kire gift maame sen se ne ba no enya enye nani nwie like onima wade mu enunti ode ne niema na ba na ne maame a kire na ware se de esi ware na so ware ohunu a no wa ba befa wade ko enye sa ba jo en cry okay wo ka so wo be ba befa wade akọ no di asem na wo maame kan ho no maame anka bibia Marcos yenya eno maame bai wait my friend no na o yare ne na ba ne na ne Marcos tinie ye de ne ma ne bae no ebufu a maame ne yi na di yo ho no ono tio wanya akoma na obi a nkasa sa bia ye kasa ambikable sa bia ye kasa sa de be ya abotoye mu bede ebebo na normal circumstances no maame ne buafu what I say e na me maame nso buafu
enti no o ma me so buafu oh ma me nka no credit so no credit ade de on say wo de before ya ade a enyo ma me na ka sister ba ya ni ma me na ka tell me say ba na ma me na na ji ye ka say ma me penastem papa gift we mama o say me say we no on say wo no obi be nante kakra ansa na ma ware o on say sabra na excuse me say e bia ye twempra na nya ware ye ni mu no what the sauce in mu chapter bia no amadan na do ase bia abraham na twempra na say na si ana say na si on say no de ye me kan sa story ni bia wa ono ni suban odan na di no na me ma me no credit ba kope that time no in the relationship say bia be ware no we ni ma ho ye mbi nti no na me ma me kra no na no bi twempra na mo wa ye na on pese nka ye be ware because my mama me chire mu ye na me mama mpese ye be ware fi se me mama ko we si wa ho e ma we si wa ka chire ne se we si wa my wife ne si wa ka chire mama se sai fi na me kom no omo ye man so twefo pa omo ye prema fa na omo ye man so twefo ya prema fo man so twefo pa na bra wo de me be kan be se abra we papa e ware ne mama na one ne wo tu no eye manso ode ne kwa ahemfie na ode ne kwa hasa na papa no ekotena akodivu asabi ode nyame efa ne currency na ode free it say because rasa afie ona sa manso na omo ne we ne twen ye no daachi bia no e sure say omo de beba me so what you say enti maame no so kan sa asem no we no kwaka kire we maame say sa ne so wan kwaka kire maame say me maame say efie a play for fie we ena wo ma wo ba akwakọ walem timi so na di tro teni on tene so an kan sa no asi twi maame mo te se maame akoka se omo ya play my for no na we mo di abufuo ba me so se adentina me maame akoka ne ho asama kele we ni sa wa abufuo kwan so enti ho na mo buafu gidigidi na be ya tum se sa na wo se wa ne te na oni masama o ka kele me mo kra wo de o kan kwa da wo te kra de na wo suti sa wo bu na afu no wa wo mpaboa ne na mpaboa so de betwitwa mene so sa wo bu na afu no ka wo bejai ene etie se na wo se wa no so kan bizana sa asem na ne so wa ne kan na me ka kire wo mo e beto se ne wo ne sa ne so wa no o mo kasa bi man what I say bizasa o mo kasa bi man aya ka ba ye no kwa de ba ko pe me maame ene sa maame no e be ya aka so maame nso tie wo sa bre ni mo no wo so maame nso ne sa maame no kokon ye o se me so na di kan ekoya kan ti no wo se wa ne de ko kan kwa na e west shine de wo se me maame akokan no e tina fe de we che se aware ne de enye ye biem o ye sha wale se be wale a wo se wa ne ka se what you say efie ho ne ye manso na ayi gift maame what you say gift maame Joyce so wo su ni kunu a yes no da bia no de ne si ahemfie ene ma be ma de arewo ko divu ko wuye sasum na maame no so wie no san ba we ono we maame ka kire ne say wo maame se prema fo fi na wo ba nipa nye enti wie na fe de asem no me ne me no gift ntem no collapse kra he abre collapse kra na we say I lost gift forever because me ntimi ware ne biem enti ho no de me sese me se don no e ho na me fa me papa gift betimi e dia dance say me papa tan na okay what am I chapter papa no pema asem pa no ma me o de say papa no pema si won za asem make be si asem so ho na me come papa was say me ma me no obi akodi nkomo bi what you say ama say ma me na kan kro say me say we so one na kan ama akofa na me so mat ni we ya shower we say e be ware ti say gift ma me afa ne bako say tintun to ma me ne nya dai e ware biom ti me papa nkopa acho nye den e ma me ti me papa call ye nya me nkwe me bu we ma me anim kotodwe panaja na ba gift de me don ntini me ntimi nya na chidie ti me sre na nya me ma me momu na e be ware aye den ama me nti asem bi o makeka bia no mfa nto ba bi na me ne we ne de ya ware na pese ware de ye ntimi nya den ware enti bu gift ma me anim kotodwe yes e pa na cho wo sa asem no ho e ma afa me ntimi be nya ma aso no san no e ka bo me because na ansama na e bobo ba na so ti me kutwa so e wo me ne gifty me papa ho wonyi ni say me be so when me twa wonyi ni say wo be hu say foster edol like odododo what dine what breach edi dodo kire enti afi na abema wutiri mu aye oda
mo worry na wudi nsem hunu Richmond Herbal Center de akuafo nku aba ene akuafo seminar aba na unim akuafo seminar no odi dware a wo fibroid afa bitwitwi wafunu so timi na ne chese na ne kura ensansa gu ni padua ho ana wo ba wo kofiche on fichi kro nsisi so wo dware wie kura na honam ye ohene wo twidan wo dia fe dwu ho ene ho niema se wo pesisimuden perfume padia ene eye akuafo semina no ma wonsa enka besesi a edura eye adwuma nwanwaso akuafo nkunie mese wada wode semina ni dware wi a na wode nku no asra na chese bibia aye perfect na hyane so osisi ena ye oya fa akuafo nku faso anampokra honam ya fasra wo pesa wo body no eye kama fasra wuti na paiwo a wode akuafo nku ni fa wanim ti paye beko ahotutuo beko enu ti akuafo mo amoye adwumaden contractors carpenters, drivers, footballers, corporate workers no wo bibia menye twinyi adoa munware akuafo seminar na mumfa akuafo nko no so emfa ensera hyene so Samdora and Co Herbal Center Sam and Co Herbal Center ena Blessed Herbal wo munyina wo KO Kumase Jeff Herbal mankase Polina Esapon Fico Herbal wo konongo frɛ 0249 186 845 0249 186 845 and now 0546 840 846 na emma wonsa enka bi eye fetus bamboo toilet roll toilet roll bi aba eye say moto ya ne Ghana he ya dem pampro na ya 100% bamboo 100% organic no harsh chemicals enunti wudi yo ho iya wunya infection bia school for no ne ma yanketenkete na ma wofo ni bi no bosome so na kwafikyire kra na atimi bubo bi na wodi ahye wo kama wunya pad ntin koda ho ma bema bi ne na ma pad keke na unkofa emprewanyinsan bomode ya ne koto features bamboo toilet roll ema ne mema no amusi adwuma ni krom ha enu nti ema no amugu mema so no me pa acha wo koto features bamboo toilet roll na wodi kwagina kwa ho na wo hihye wo table so a try ya beto no ebe ye onwanwa ne mfa so a wo benya na enti obiama ne sa enka bi sorry afiefie mo adwumayefo obiama ne sa enka bi na wono ye features bamboo toilet roll no wo enkran ata nkwa kwashi LP North Industrial Area bomode na friend 030 222 4843 030 222 4843 eno yankran Kumase eye 0244 310 620 0244 310 620 Gifty maybe say a question Messi we be who say as a foster dodo eno ntini ema bia be ye bia na nhye da mfa kwa mu sa Mama Akos mpacho enyesa okay Mama Akos enyesa se be hu say foster dom dodo so nam se me donu sunti no nam se me donu sunti na me ye de me worry no because say na me ndona ka me mpene so say oyen dey onya me ho because that time no me ofam kra ka che me say age na maduru no enye age a wasam ye dey me worry so no me cho me ofam dey na me awsama mo kan nyina me ye dey me forget ye me ka cho mo say da bi enti na me so me donu nti na me ye dey me pene so oyen dey onya me ho ade nti me na nya say me hu ni say na odo me boro so da bi epiepie basabasa no no onya ne wo pe ma wo na wo pe ni je ono no me kan compatible pie ni kwa no pie ben vas de me ka cho say me de ya me pe ni je no vas de dura na bia wo ne wo de mapie me no for some me kwama mpia ka say bia dura occasion tie bia me kwama ye dey me ko bi da kanya mo so kole okay mate enti ye try ye wo ba ye ba foster bema ye SD enwom ba ko na enu achi no ya bebisa ne say osusu se aware ni mu nyina no Gifty efa na chi ana ye twa ho ba sisi a Abrantie we na mesia no hey enne die besi che wa say nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho Bua dia wa hu. woni me ye bibi wie ya me frɛ wa wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn Na won so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo patch ene ba ye frɛ hey first and fa bumu sa won fa ne yesi abrantie adwane abrantie wu ko yi pa wo so won fa ye wie ye na first affair ono ankase na frɛ no se me akoko monko kroko na misi ho me na mbeba bebie mu gate na mama no kwa first wo fi ha na wasi na asem no episode 1 episode 2 episode 3 na wasi ena ya di grand finale yo wo
what's it then? Grand finale. And they grand finale. I mean, to Bomodia, Neta Chuku, na the besi. Yanko, na yemi gift ni kani komo. And no gift in the Nasembai. Yamano kwa mani kani na. And na dear, we born a tofa. Na fe ya to sempa, Ediama Foster, Yanko. No, me pacho me dase. I Abrante Foster. Oh, ti ene waba ha sei. Obesere me free me maame ne mabusuafo ho. Aware. Nti empempem mo na ntawantawa kakra bi esiye na meni ho na ode me nema ene o maame de me nema yeden. Ebre me maame wo. Baby maame ha ndan. Nti ye ko ba se Foster day obi a oti efie maame panyin ne ne efi. Eden besere se nka maame nja bi ben dey. Ema ne nka na onfa ne ma no ene me nsa man ne dey. Ema yenko na maame ka kire ne se da bidi se ode o maame ye dey e ka ho mamu ba ansa na o maame ye dey o maame ne ma na ye dey yakọ na sa ko fa na so mpanyimfo ye dey buy the same thing na maame kan ye nti maame ka se this o maame no e ka ho no mba de a nti o maame ka ho no mba ne de maame na amma nti ani nti so no o maame ye dey o maame bi be 8 years ni nti be busumi mi yenu se ne na me ho sa na obi frɛ me se Omo Fernandez SD asore na okọ na ware di mi ko no nti membra na me koye na me de maame kan koye omo se mbesi me first and temu asem ya ware no 8 years achi no na me se da bi aware da be 8 years e ka so maame mbra na sane ma nkwa da wonti me sane ma na nko na be ayi do sha ware no so kwa ya da no kwa no free sa so ye ho na afei na mo be we de ende mene mo nyade anya adwena mka asem nkoda nwene husumye ma adwene ene me koye na otwe me bai na me sabe kan the same thing ena me ba fi me ma me bai nti e bai no na first after me phone se owiya musika o me phone so mobile money wallet so oyibi ene koto radio se o de ye na nyuma yibi nti se na o se kokoyi biem ena ye block ne se aden se we iska se na sabe do sabe bi tuwe ko iska ene nipa ni wiya me na ye block me line nti me call MTN office am ko twa na me se obi ayi iska me phone so nti ma block ni pa no am see nti busa no kan no kra de kire me san na yedin ye yinam ka chente sasa kan na madwuma de fosa ka cheme se o de sasa kan no atonsa ada wako kire na sorry for ntem me de nsa yedin abre na bre kra first am maaye e me yemfa nsa bia yedin e ma no nti me de first ba hasi am se first embra amam no kan so se do ba ye obaji abusunya no oba abusunya obaji no first am abusunya ho e me de nsa no nsumi enu wana no ni first ni asim bia okay into sika no sign na Foster area ye ofiri phone so de akoton san ko kire asafo se wona wode bre no me pacho sika no na ye 200 cedis okay all right enti yanko Foster wa ha ye ma no kwan e ma wono so enka no de Foster Mommy het to say we yango pa do mo ye pa and na what yanka metse mo nka pa okay what asamwa wo yire o da so wa no anamajai empempem de meeting agaza ware no eye pending e konkon ho yenjaye aware ne yeden append yenjaye aware na pende pachaye ya samu enani ebewura wade append awade mu pending okay se aware no e pende a me pacho waka ne nsam nyina enunti awia yetie me la wase bebrebe Mr. Money de kasa kakra bidwafo me ware me gifti na otu me no pepepe na me tu kwan ko manso kro bi e fe ne data no elwa me ti no ka se already the 6 months ene guye anya no kre already 2 weeks pepepe ne guye 2 weeks pepepe na already guye entremoni na wele ko manso data no se e koye adwuma Akoma abai ko dure no Monday ya adwuma Tuesday Wednesday me ni fa adwuma ba na private car bi gina e na me yere ko gina private car na ho me nim ko ma ona me di ye ko fie enu mu no ade e che me ka sha des on ma yen ko adwuma ka sha me se ne ho mfa no enti wonko na me so ana ma na e force na me de koye me ba na me yere mu fie me hwe ne ba bia mi ho no na eye me den se me frefie bi sale maame mo se oba na mde ni tu kwan no wa free fie a me yede me hu no enti adana okoye no wa ama second day wa ama ko bi 4 days e woni pa nchen wa ama to oba na mbisa no ka she me se me ntimi metena na legya se bi okọ ba bi a
I was automatic or crab a beer or on the tin. I don't know you ring to bore me. Man so hona and you ring. Eto ring the ball me say on me worry beam. And see you can't I only see what was and I'm say so I can't only me worry beam or you ring not to above me. Or her ring this hour who ti sad day now or you ring no or to ball me no. Well who ring the beam besine. Emuno yes not now no am say obi anfa report bia ma feeling no ya to adwuma ye no so wo eho because eya si o wa wi me no me nko na wo ho ntini busuani bia anye dey enti ti ya to a ya adwuma ye ne ewo ho edi be week ena no erema ya to nyina sika no wo no ho ena me kra say me de nyom ekọ ba bia akoton aba enti no on hwe fie na niam na ya hange no ono so hwe me ba na oni fie ano so me ba na oni fie na wa ba fie ewo ne maame ho eti me nim say scan abedi no ho enti na bia obenya nsafo ne ma no mo ahen han enti no ye ne wo mo eneguso ayedi enkomo no first na me bisa wo say ebra gifty opie wayi wo rank wato e dia ball awade ni gu na watwemi no sa problem ni nyina no ukọ gift ma me amane sa kwan sei na oba no ode me fa so mama mpacho me ko ball na mane na ade no ye fa na report de ka chere me se odi ni baba akopɛ ti se no sa aware na ya wande bia complain ye den e dɔɔso ɔno ni ntimi nto ne nso no hu emefa me as ne ba what I say because me baba akopɛ ti se onto ne ntwena na ana ti se awonye ne den eli se me hu ni say aware ne ma ye fed up nessa ma bla me ntwa so oh sa na kai really awo me fie re o maame na ma ware adisan a o maame ka kire wo say se wo betu ne bafo se won tena se dwo wana wade ase no nya isem hunu no obeka kire se ne baba akopɛ no abra e kwatena adan kwa me na ma ware nya say metma ka say within sa 1 month to 6 months na all kana 1 month to 6 months so mo beka say 6 months mu na ware no gwem bona beka say sa asem we na na maame ne kai oh maame nwie sam no obisa me say sabe na maame nya asa report na o kan asa word ne yemi fie ru aba na nimu na o kase ababa wa na oba na ha na wabetena first ba na ye na o ya brand in seriously very dangerous thing no nya ne kasa kire se de be ya bibia to betime ede e twa na o tira say one report na ma report in several times debi eno ne ma de to so bie mu no odi afo sesa na ye ma no wo de call ye no na say obey wo so do no ntina dan na wan twen ansa na wasesa na ye ma ne de akona ode mama odo no on say obi temper justice ana say ohun omobo sa obibia obeye bia na eto da bi o wa obi be ya ade bia be bro sa na afi de amen no enti eno no crampo na make say no mantena sio person is not follow up on say me gin na ma me so anfa na ma me biem no dey imagine say ma ware oba no wo say me ma from so ne dey me de ne ma na ba fine obi ante ye eka ma me no wo between ye nko ano ye nko report ma obi foforo bia outside ko me fa nko wabusuafo say enti no ma me na so asem den on pene biem on pene wo na wo tena ma me ncha na hu say no sa wo tena already bed edegu nti wa wo sa wo san ba na wo say opia na wani abre but so ba e dey na esi oba eno ano no ene say nchiremu denti eno ano ne say on say eni pa no a wo hwehwe na wani abnu kunkuntan no waba fine oba ye no okoye dey wo bisa nso okoye wo say ebia okonna na ho na say okona danfo bi ho na waba me kuna na ayo otimi ko shembe say na make say ebi wa 3 days 2 days 4 days 1 week e bra wo ko trek na say wo ja ho wo fie na no e bra me ko trek no me ko trek ne dia according to information dey on TV okra wo won ne sama ne ko ne na ho biem several times what I say me won ne enti we no pastor die na car na e ko fa na ma biem na me be kan ho asem no enti oba na se wo hu nani ma da bi wo ka asem bi wo say etre bia opia but oba ya wo it's many action about oye ne chema how can I so mama be jafo nyina because oba he like serious o dey mean so ma he oba ojina wachia sorry yeah she can do it oba na ojina wachia odo ada obo afu ana oda ma o dey me nya kra na o dey say tie 40 wa so mo wachi
gift man me David Sonimo ade oso ma wo yo yiri ana jai na mani so mu na no fo ni na wa mi ada o so afi wo so mu ase o so jade o ye wadidi oh me de yanko pe bibi ni o de akrokro na e ba wa bra wa ba yeah enti abufo na wo de aso nya se de ga we sinimo odo di no sa endo ba we ya wo no me se wo afu se de wo betwa so enti ona wonim me ne me no asetena no obi ya wonim bia ansa ko mutimi frɛ ya ebi mo kra ho sa asema gimia to the stand say upon our na ya ware no de we ne ye nya no mo de o mahu hu na wa hu na report no me nko hu bibia so bi da no so ne ye bibi nti opie wa mo wa bo ne de na se obekrokro me odo ye wadidi ni ade me de ka Akoma to me ko he de ye oh wo ye say na wan biem na akoka bibia che wa bedudu bibia na wa ye ya kan jokote no wa ye jokote na me chere de oba wo ye no yo ada de first take obo no Maa Akos efigan obo wan to nyuma bibia me boa wo de show wan to nyuma ma bibia me boa wo to wodo nyuma na me pacho no wo to ma wo no nko anasa ye nyuma wo to ma mansan ba obi anyum no de na particular for program ne nko a ti me wie kwa ma fast me release mra out because anyum na death to the stand say ka timi ba out here odo ho nyum bia me de Akoma nyina ka ba ye odo ho nyuma obi a betimi ade atobi na bia ba bia me de me wife din share mu no na ma ye bia bema ana say me din share na ma ye bema na bia oba ne din share na ma ye oba na ye general sana man futu am for them am okay na we say foster no oni ma ware kasa gu mama hey sister mani abri na me de ye adwuma me bi say foster no oni ma wade ana efe baby no foster e good e ware mu efe baby nso no otie o maame asem na we na otie o maame asem me worry and me tie maame asem because if say me tie maame asem na go foster dey come no worry me tie maame asem ma because say if say our phone say be e kan asem on na say e be Maa Akos e be maame bi di na be ma be partner e be asem ya ba ne bia me maame ne bi o kan ya enu kwa asem Maa Akos se e kan e be maame sati sa asem no Maa Akos na me gwa ware de e na sa so na me kan asem a ne se bia de maame di ba mu a enu kwa asem maame e de et because se maame for the ti o mo ye maame o mo ye headway bibi ba na se ko e be ya e be o tina ye ne ja o be ka se bia wale no on pene so Maa Akos hu de ade ne tie no enti asem bi wo ho na se aware mu na enso mo no no e wo say me ti de shebe ho enso bi ho wo say me da mitimi kipu se bia maame kra ka maame aka kra fa me kunu ho a ha adwe ne kwa say me foster ye den aso te da but okwa no akwa ka so no no de enkomo babu fa na se dokwa o ma obema maame ate ba ma no trosa o ka say na ye say me na come ma no na me report no asema o ka ni che say woni no mu di nkomo fa maame ho a wo maame bete ye oba ne kan ye on call to me one word me ni di nkomo a ne maame te ya be ka fa ne maame ho a me maame te ye me maame se say ohene time na maame ba fi ho no na time me kasa na maame ba ho na me kasa me ninje sa de no ho no o maame ba ho e na seconds bia so no o maame bi ho a de o say me dwa na me di na gu seconds bia na 1 month time no to ne scan no de bia o de ahye no o be je foforo gina o me ba ja man ko o de be man me san na ma ware na na sema o kan o de man on kan nya me so no kre we na o kan na ya ware ana yes mama o de yima no me say sa word be na me kan ya cha say me ma me so refer say me ba no kra be ka chem say o de yima no wo ka cha ma me say se me so ba e fie ho ntenta ma me mpene so wo ka cha o da say o ma me be fie ho ntenta ma ha o ma me ba me ho a e ben ya se mama me de dem kumka okay se me ma jo boss say se me na wala o de to no no ba chi no ho nti sa so mu si dia na se me me fa wa wo ro ma me sana de no ti o wo ma wo wa ma me ma me say question no we na wo kan faster fa question na twen ma me sesi a wate na ye beto aso ye nwie kura ti fa question na no fa tu ti mu ye ni ba ye beba doctor ma me mo ahwe me jo so ma na pon ti sen yankopon adom na won so e nya me adom me ho ye de yankopon ase okay hey na mo do odo on Facebook live and 27.9 and what would you have done no more what there we just Pastor Julius in China yes we nya beto Pastor Julius bros says you did no one akopata no eja wo do suti ye kwa doctor Maa Akos
anopɛ na obi frɛ me wɔse wo kyɛ no akwantu herbal mixture na wɔnom yɛ do no aboa no paa but opɛ bi ato onya bi ntɔ na me say hey na Maa Akos na wɔkyekyɛ aduro no ne agye nsɛmu nyame adom na aduro na shorto but me no kɛsɛ enada yatimi ade bi akoba bi a na ashorto nyina ndo obi bi a wo hwɛ akwantu herbal mixture sɛ ne Ghana fo nim sɛ yɛfun yɛde aduro ba akopɛ ɔsɛ aduro ba akopɛ obi a wo yɛfun ha obi a wo yɛfun keka obi a wo ha obi a wo yɛfun mu bia no nyankopɔn adom aduro bi asan ba bio na koko de enso na ashorto afidwaman so but nyankopɔn adom enne ne enura no yɛtimi de bi akomia nyina de ba bi abekɔ bia no okwa obinya aduro bi atɔ na ma na me ni nkomo ba ko enne de yɛbɛka ho asɛm no yɛbɛdi koko no nkomo kakra yɛhwɛ da bia me kase yare koko yare a ha adwen pa yie na da bia me kase ya yɛ nuro no yɛnim de koko ho no ɛwɔ fam kakra because ho aduro nya no ya ɛdin asɛbɛnyɛ koko aduro ɛte apo a ɛyɛ adwuma no gye sɛ wadomo asukɔ gye sɛ SDA fo asɔmpanfo nipa maako du a yɛdi yɛ akwantuo herbal center yi yɛn na obetumi nyɛ koko aduro a ano ɛdin afiri hɔ koko aduro bi ɛwɔ dwa so na Ghana fo sɛ koko aduro bi a wonom a gye sɛ wonom weekends bi a ɔkyena memenda kwasi ɛdɛ watena fie na sɛ bi wogya wanaya daabi ɛnyɛ nɔkorɛ ɛno yɛ afaduro yɛwɔ afaduro wɔ hɔ ɛna yɛwɔ koko aduro ɛwɔ hɔ na koko aduro de bia me kase wonum koko aduro a koko nso ana afifiri ho no koko na wa otin kase ya kase yare na se wakɔhwe mo se koko na ha wo no ni nyina be firi ho ama ho atɔ na wo so wo se yes koko aduro na wo nom no eboaw ndire bia me ka obi oyɛ adwumaden bia koko yare no onsapa no obi oyɛ adwumaden bia fa hye wutim se adwuma wo ye bia no se bia na nti bebre bia opagya na dibe se the moment ya pressure ebe ba wo veins no so no koko yare no obenya bi da bia me kase nnuane aye di no eno no ma ye nya koko but unless say unya chronic constipation ayamtima anu den ene de ba wo mu a se tie bia no benya koko yare no bi enti Ghana fo kase oh wudi banchi a wudi mankan a wudi pano a no kura bi ani sa asem no mu na mo maduane na wudi no hwe se fiber anase de ma wo yefunu mu aye mre anase wo banu so bebre se be ya ma pressure emma wuntini so na pressure emma wo veins ni so enu nima koko yare no unya bi na at the same time ya inherit free ya wofo nchen ndi wa wofo bi wo koko yare a na hana ye wo wa definitely wo so benya sa ha no bi unless bi ya wodwuma wo ye no bi ya na ba wo trafa akoso cha Maa Akos modwuma mo tena se chei ezu koko yare ba yes because but trafa ko na wo base no na bre abaso wo benya koko yare na koko yare me ka se every mfie aduonu ekọ no like resent we ni per 100 gina wa about 90% e koko yare di koko yare e koma wa da sani bi ansa pass benya koko yare na me conform ase kope akwantuo ko mixture ya duro we an wase wo me se wo te e wo wani so catlight ya onuma eyifiri ho ma num ko wani bigo abin se wo ko tore akoko bu pia bonten anase wo tonuma na pia bonten a manko yesa dwibia me se kope akwantuo ko mixture numa ko wani wo se ni nyina be firi ho e de amount me kase ade be chibia wanya code na kata achew ade be chibia kata achew ko akura kitikiti da bia ne hunu so na esono nsuo kope akwantuo ko Mr. Famani pa no bibia be kama e de amount ma me fa me number no entudwa sense number no e ya de a ehu hia pa ye akwantuo fo yese ye de nu na to apeti Ghana ha ba bibia ukọ ho a ye ma me abesan wo benya bia to o was bidofie e takwa de mensa kekos buachi ansa smart abidofie ewo boase he ya kumasi ade ukọ misty apedank dufie heba chele ba bi wura bia ye to oduro bia na kwanto oduro bi sebi ewo ho na di abu ewo ba bia wo techima ya kwa kwanto heba clinic ewo ahmaje ro ne chama UNESCO ene di mu hepe brekum ye wona ma station ne brand bus abosa no ene di mu hwe kumasi ye wa safu labor runabout odi woni e kira tonsu kwan no kan fie 12 nsabenkum ye ne afan omega publication ye boso pe ankan so ye kwahyeman odi kwahyeman a odi woni e kira so tu mu kwan no o branch ya bonse previous sonda kese no e wo ho ye ne asonda no ene die no hwe me ya me bobosu yi e ya kwanto he ba kan ye clinic ya ya we na tena wo so acha se tie bia no wo je ya we e wodin ko a fabra beduru ha oh ani je sembe ya wodia oba ye beju sika ketuwa bi o mo yare se bebre enti mani hurahura doctor memfa sen na emra
da bi ye ni sansem na chi ni obekita ba obi an oba nyankopon adom se be don wa monya bi awakonom open ba ko atoso obetumi aba beto bi akọ me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your number say you my oh ya share no o fe number CBA obi a bansa be kan bia doctor ono ni nkomo fefefe obeje so me kai Ghana for say ye no yetima si abo say pressure enye yare ndi wo tora pressure how infection be my pressure akosoro all say be my pressure akosoro koko be my pressure akosoro even komo malaria ko enye be my pressure akosoro yare ama pressure nda be kwa ya say bi we onum nuo bi kwa onum na wakoma ye wo ntumi ho ye basabasa fabra kwanto fo ne ntumi mu a ye na yetima diabetes yare sichi yawe woni padua mu yetimi ebo fom do bi se adon kwase ma wugya no nyesa adudu sansobo no be brew fabra yetimi aboawo ene die nyankopon ya adom yesa kofo do waso e de abadua so bio ahotutu adu sekel says yakofo ho adu e de aba enna me no kase ene da dua na yela nchi se do wo clinic ho ndo obi bia wo sa ha no bia no yeguso e ka kompo do ye de aba akore de no ye de aba obeduru wa ye benya do de ma kama Yankopon ya adman infection je na me moso e wo ha Yankopon ya next week ene de bedi hu nko bebre eno nko na be ka ho asem yenka akwantu ko mesi ho asem yenka akwantu ka mesi ho asem yenka osa ho asem eno nko na bedi hu nko mo se da ye bedi nko mo no e wo ha me hu se Ghana fo no dodo na fa ya homa no a obewie miss course ko wontumi e se ade e ha Ghana fo yenko na yesi abo se ye infection specialist ya yetumi atu nurse wa ye bo bia sebi ni be mo afiri nsuo ni ba mo afiri nsuo ne ho keka no how bebre ewo mu no ye na etumi ye sa adwuma no enti ba bia wa wutie me bia no mesrew se tutumni kai na bra kwantu fo ye clinic ko betumi aboaw mesrew wo nkran abu bia to akọ kan shi draglin hello sir ba kens work e ba router sole agent ekus pharmacy ewo ashaman Madina ko adepa herbal shop na oko dependable herbal shop ewo kaswa opposite Datus International School Ghana had here me who be a memodin na me who be a menya because be a do be ho wo temora afre numbers no wo wa afre numbers no wo wale afre wo boku afre ba bia wo bia na afre wo frɛ a ba bia do be direct no so akoto adon bi atima use am na timi abo akwanso no koso sanji number no bi say ye bre no eya ye bre ye numbers no Yedika no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no ofre na akwantu herbal clinic SDF for some point for do I can ho abom as a one team no nsabe kan yen ya we tete wo bi e wodin ko afabra ya so na fra yen ye betuma nya do e de amount Yankopon hira wo da se ne ye be se hira bio nyame ensha papa se wodi Akomo akwantu e ba clinic na afia kwaji akwantu e ba mesha ye wo ko mesha ho ene ye wo ka mesha no so e wo ho now ye makwa ba na mensa mra studio se abiemu a na memra mebisa first I say, my warrior no elastic for years and months. Maa Akos me da say, our warrior no. On say, I yes the collapse na egu na. Na asan council. Eko na aba. Enti no. Eko see 2018. Our warrior no. Other make us say me warrior no. E warrior 2015. 2015. 2015. Okay. And see, yes, 3 years in the mono. Kwanebra no. Osusu say gifty efa wachiana. That's why. Bra na mo warrior no. Ana bra mo separate kakrenum. Bra na ya warrior ni mo no. Bra na mo warrior no. Osusu so efa wachi. With who? Enuna me kase. Okra me say ontena me nche biem na osesa ne ne ma me pa na chew na wan pene no so me kasa ma me ne nyine boni aye me ko ne ma me ofi se de maka dada na ka che me say ne ba ne kasa wa ba ne ha no oboa no wana na me ko hon so
ko ne abrowa ne ko di nkomo o ka che me say na na ye dey e ma ho good gift is abra no ko hene da bai na me bisa question gift wa relax say una do asem ne ba yo be man kra ni abre chen da bai na foster o bai me sam ne ma ko me ma me ho me na me ko ma me ho a o ko me ma me ho ma me simi mini ho o ba me na na simi ni ho a na su say me ko da ba me achi who some said that bay ai da bai because me kind of me kan ya wada na wo me ba tu say pastor e ko ha dan Maa Akos e dan ya han na me ko me ma me ho na me ka say me ko ma me ho no me ba ya I feel bi to e fie no so abaya ono awu a ye se okunu akodi boni a ono ya hye na tum no awawo no onyem chese onyem no okunu oya ne dan me ba ya na me kunu ne ga na dan odem me ba na foster ene girl no ne ba e dada mo na me nyema guo me nyema wo hodam woni we me boa foster woni ne da ya na oni me da ya me se Maa Akos na safaro atupu tu safaro oba penfo no oni mu se wo no awo okunu ni ho ya chi okunu ba na me ne da kan ko me na go me go so ba na me ne da me dia o ti studio enka ntontompo ti azam na o kan no me se fo ni chia mo me bie na foster ni gain na dan pastor ye bed so me ya ko pese me boa chatoro ah dan paso e na ne baketo anu so we mama sa wo de ntoma se fom na ne ba na da so foster ni me sa ba ya no e da me ye bed so ano pa wi anwumra na na jo me Maa Akos no so me ba ho be na bo be se 10 na me ko ho na Maa Akos okay eno de wo kai babra I private car ni gina ya o se brand ya wo se on me kai private car o se me gina ya me o foster ono foster Maa Akos na me ka chero okay eti no wa dan paso Maa Akos me so wa af no evidence o ba no mo dress and saying me se Maa Akos me kunu foster me kwa na ne ba fta de na e esem na girl no say night wear hey me to nyakopon na go 2 times ma chini 2 the same girl the same girl me sa ko hobby and no re sa girl no me kasa me girl na no so because ni yet say me fie ni a wo so fie ni enti say me chem wo kakra me ko ma me ho no oba woni say se me de metu kwa me ni ho and na first no o so no de ba no be rada mo ho o so no de ba no be rada mo and na me ko to so sa na dwo no 10 no first ni se me ba ho and no na chi no na madam fu bi su ye den awie adwuma o pastor ho kan say provision store enti mo ho sa na madam fu ne fra me say kan wona bela suti wo kuru foster esa do baby aye den aba ha say get ni so wakale wo isu nchansen enti kan wona bela so ama won kala o de dress shatale foster e ma get ni shatale no mo ba dwam ni mo bi di dwa na me sa mate man kasa no so ma na hu me sole no pa bi Maa Akos me sola no pa bi ana me dira milika me sola pa bi ahoma che na me dira milika ana me ko ho me ko ya na faster e bi fie na ga na eden ga na ho me ga na wa bontin lak na ga ni nu agian ne me da asan na aka ba mfu wo mu a won huru mu ai wonya huru da asan mu ana me bisa na say me hye me faster me kunu o say o hu mi na no say faster o frɛ faster o simpa cheme ba faster o yira ba ho hu se o ne yira ba so hu se ne yira ba ha faster o ka che o se ne yira o ne jai faster ka che so ko je ne self ne yira ho na no se faster o yira e je faster se o pe mo timba tena ne ho e yusu ne yira ne ma Maa Akos ma ko chin 2 times enti wo ba ma wa ba to so odam so oba a so ba to so odam so odi mi no chira me da ma ba tutu enti so chira me be ma wa ba to say me gifty odam so odi me ma ba tutu e no wo ho me baby sa foster nemom won so ye ba warefo me baby sa foster wo ye ba warefo wo free wo kunu nchan kwa sha ma me wo kwaye dan Maa Akos and the waka no kore say sento kwa na ba ya bufo na ye den e ba ya na saware mu kura no so mo no kunu kunto kwa na say bufo ba na say wo hwe na say ade na ye critical edina o say de ko ma no kakra enti me ko mo ni die me ma se me de me no ma wo self future me de no be no mam self future me de me no de me na me fa na me dwene ye enti how many times e was say me ko ma no kakra na akoma ye den e ba for me de no no enti but me no me de be ma ntina se me firi wa nye be ma nti enti how many times e na wo ma me ho me ko ho be say 3 times mpredodo be 3 times e mama wadie ni mu enti wo kwa wo pake oniema na ekọ me kwa me pake me niema mfa nko wo kwa wo kodi sen me ko ha ebi wo kwa 3 days and ebi wo 2 days ma side den aba me bo 3 days 2 days no biti mi baka banku e be hye wo nta e be hye wo niema no de ga no de na wo be hye me niema no de ende me kwa nya be se boso me 1 month and madam for no frɛ me say ai me nya month e wo ma me ho odi kunu ko ye ai me ka no kura me kwa ye me nya be 1 month e wo ma me wonti me ho na ga no frɛ me say sweetie so wa ma wo di asem e de be fo ase pa na me say e di asem na be fam ase na me say de asem a ene o kan de esi kire wo kan de esi kire kunu foster opeke
Hey. Ope. Maybe so as because we jane hoko. Na wo on asori a wo fan ko na ko so sex but on hard when what sex say musa. O person. Bra. Emam yensa. Akoma FM. Emam yensa. No kra na nya no kra. No kra. Oko fan pram yensa. No kra. Me say mama me nchiro mu. Me say me ba nothing but the truth. On say yasem ya kansi baby we na wo ka no. Wo nya kra. Mama nwie e de no na. Ya no. Wo nya kra ndai. Wa look. Wo nya kra ndai. Me nua bayi. Wunya o papa wo fa se na o papa wo fa se ayi no ye kan se takura di ni na oba ye no a oba ma me ho na o fi ma me ho na o mo pa mo no no ana joro bada ho no wona na nda ma girl no tam na ka se be no ho ade no girl ni nyam ye girl ko no krom ka cha so o nyo ana ka cha girl so onwo e ni nyo o ka cha girl se girl nwo o ka cha girl se girl nwo a o sha girl no mo girl ni ska o fi girl no na girl na joro se o te se be ware nti no se o fi ni di a o ba be ka cha o ma me se e no papa se ai aware no ware no eni aso no pe for se o ma ware ne de enyeje enti so na je oba no anhye na sa unya no kana na nda mi kwa no me ho na wo ye no kwa no me yewe me lusu e rade sem de o ka bi no mama asa me se ye no kre sa before na o ka so obeto o ba bi o hye atare o no aduane ade no emi sa sa time na o ka so akodi ni ma me ho 1 month no so de waka 1 month na our any state ne to say mama tiu na our any state ne to say what that time no Satai no na onza me kase wadi kan sa na niema say ontimi ne mentene bi mo wafa bag say okotena ne maame ho ye kan ye ne maame ho na de bi o kase wako aware ye kan wasem ye na me ko maame ho na makotema menti ono ne maame ne me maame fa mu tie ne yi a hwan pa na egu aware ono ne time bia o so sa niema wo ye osmete maame ho wo ye osmete maame ho ntino sa state ni me maame we sa state ni na maame me maame we tie o me mako me okaso wa sa na niema ko no oh me call ma me ho na only ho no we nya 1 year asem no ai 3 months ne form asem no wo de tie okoso sa ne ma no call ye no me call na ho ni ho ne ma me so ni ho for the past by 1 month there na mu ho no me ho no ne ma me se oni ho ne papa I can say na na so se oni ho eti da ko me ho no obi frame mama ti obi frame se Foster mo ti asan my new site ho ana asama new site ho na matu akotena na na am say asama new site there matu akotena order bay that time am hwem ba bia na me hu no na obi ka tell me say every 10 o'clock to 9:10 bia no ohu my wife no say e ho no ye dey obefa and they say me what time am me study na me we say e ho no what ana na me friend me bada na odi mechi na me ne ye nwom no e na anadwo bi be 10 to 11 na nipa na kan sa na yakwa for that investigation area ho ekwa sampa my wife na wa free fie dada na o hwe na o hu na woni ni maame ono ni na ho no ayi fa na wote ena me friend phone so ta de na number na me duro me friend phone so na me say o ho te say na o se ne ho ye na si a we ye ja ne ho ye no me pisa se o se onu so akwhye ba ma bi de no finally no me ko so te ba ma fie o na ye ba man den ko so te ba ma fie ema anajo breno anajo be 12 no yakobo opronim ema me hu say kasa mensro ma mens yakobo opronim ma na ye Friday numre Friday numre ema bibisa mantem for no say me fra kra na ba say me nua ba bi ware wa ha na da no mo cheche say ono ne kunu dan ni what I say to that day no me wa dance for bebrebe yankwa that day no ena me find out who say sweetie pie ni nyina be ma no ho no ye dey okose enti oba ne de ukofai mama tie say me kire no na mom no onu nko oche say before na no okọ na ono no ekoye na ade eche Sunday no anopa no ena one ne maame tie ne ma na me fan say wo se me ne na ware na ye ware no one ne maame han ka one ne maame han ka kose sadam wo ne ma nyina obi a ye ware no ne ma egu dem no one ne maame de ka one ne maame de ka akotwe de se me ma be hu so wote be ma foforo dem ena okofe no akobo ne maame okofe no akobo ne maame ma ne se ma be hu se wote be ma foforo dem oh sa yeah mama be hu se me wote be ma mama nwie okay wote be ma foforo dem ena one ne maame han ka mama kasofo me se sabadwafo ti o sabadwafo mo pasem no kro ne se me ka no kro no e ti se be ka asam no asam ne se
osisa ore ne maame ko han ka be twen dem ho ne me na na o mo de ko mu fie o mo de ko mu fie en na ma sa ne ma na o ka se san de ka be fa ye no ase no no okay en o mo de ne ma ne ko ne fie nti no o de ne ma ne ko ne fie ndie for the past intervals na o ne maame de ne ma ne ko fie no de 1 year intervals ne de eno ana no okay obi ehun ne yanko biem obi ehun ne yanko biem what as enu mu na o de ba ho o be hu se me na o ba afofro te wa o kan wa asem enti 1 year na satam 1 year na 1 year chi fata obua okay Pastor Julius faster ye be san papa 2 ye nwie ye o ye be papa 2 ti mo twen ya Akoma efe mo twen ye Pastor Julius mo emra mu kakra na fe ye nye na floral tissue there make am for the amount ye wo floral disposable handkerchief etimi ko botom opasi mu wo wireless mu etimi ko ba bia wo hem watu atwere ubo watu atwere wo sneeze no watu atwere bibia ye kama na aboa wo safety wo help na woni floral facial tissue wo the toilet roll multi purpose towel wo napkins wo enu ti ba sanka floral tissues na etumi emo for distributors no 0243 033033 0243 033 Pastor Julius Akwaba Mama Joso Anaki Akwaba Evangelist Akwaba na yira Akwaba Pastor ma ya da nyame ase ahaye do baby hey ma I think say nkola ya wari is very serious, one of the serious marriages I've ever here. Back and forth on 3 years. Man, our no say we mbedi can we fly eguyansa na omo wari o. Because omo chimpana no. All the signs were clear. So team abranti yasama all can. On say nsem all can be see omo chimpana ni omo bi e course so. Nti omo ba wari no kura no. Na abranti ma me di can lose interest abaya yi mu. Number 2, I'm not getting by or case should be a set on the no penny. Now, so I said, Bema at 2 pound way jow. No penny jet, no so free fear. So I could boy John Akoma bit my castle about your mind. So I quiet one go bit my castle quiet bonnet. Number 2, we get your confirm said 3 times a day on the time. None paying be brave free or Akoma mention. Now, or burn or mention power on some who are man or corner now, so it means, sir, ma. Say do anya boni bia kwa wona chi a ne kunu betime janso kasa na oye bone e wona chi and no egu awari bebre nyu hu kwa de ama kwa wari ase a akasakasa ba no aba pakin nyoma oseme ko maame ho na maame no so agye no wo ono na tena abere na kwa ne timu nya ne de ma ya fre ba ya bia kwa na se ba kase fo bi fre ya ensema na e ba Facebook no na nya papa sa mfa ba ya no kyerese ne ma bi wo ho a na enkoyi ma abrante ka say asem de yetwa asem na ho bi e de adanse nse wo kan say ode ye geyi okodwa oto ade be che no ne nta ade ne nima de yentimant na andi na ba kokora say we dia wo kan say no top yes we dia when ni na say onye sa na say ampasa abrante ti bi sa ni mo nya de mawa dia na che say abrante happens to be a bad husband o de yin na case no say wo kan say we dia oboa se se ekwempa ye kase nemu ase o se onfosoma ye okruma ye emema dodo sen ene ba nemu a obanka wo ye eya ko on tatao but how was said in one dance say or persistent so on hadwen and just say o kase oba na so mpene ya o jai it means that when you bema se we wo ntete papa na se wo abotra ene wo ka buti na branti abobra but ma awofo na hyentem na mo ankola no parents na mo ankola because akos that mo o na akwa no so so nyansa bia nhyene ni tirim se ode pa ware enti muna kase se nka mo bo no guide no na nkotim pa ware because ma for assistance na menye hu from so bi abrante waye aware we mi bi sa no say woni ni din ko ma no okobo ma me I think that apart from no enye ayi enti nsema abrante aka no bebebe na nyina yi mama na se ntimi nya kwa duba apart from say oni ni din ko okobo na ne maame amane eno kwa na ye with the conditions so tie se de boy ne kana na ye with the condition enti adie so bo na betimi abo abrante say abrante might be the cause of our we na agu no I will blame awofo ne na hyentem no o ma mo abaya yi because abaya ne maame odi ne bako yes be ma no so maame o so sa wa ahwe ne ba bre enti wa bre no ho so obi afane die ni abo obi aso wo ne obi aso wo ne ba obi asabi awo ne ba ntinya sabi akofa ne ba bi na den ba enti ma mesre aba time for and come you know mo kasa ma no mbeti asa kamani beje because this marriage ma
se ye kaso mu yie na sa abaye se sana dwene a ombe ware yie pa boy no wodo papa no pese ka o ma no tonyo ma ye okay ya ba be conclude no baba na babu sa dia aware na kwa kosi nyina no ko de hye nyuma ko be no san ma yes sunyan for 5 minutes o mo de be conclude ayo ba no bu san sa ya akosu na back and forth nyina no ma on fa nya nyuma ya hwa de je be tense ma be mo bonu ma o ma mema do so na bonu ma o mo yere no mema do san e na bonu ma o mo yere no what to me shani me no be no se na ka fo wa kan fo mo yere no ma oh my god me so titi ya be di odo pen ma wa kwa ye bonu pa no ba no be gina o yere ti asiti na alikofu na ma odo ntesa bama pen he otimi kase ma on kasa no asay case akonya mo ma mentento otimi kase ene de mo woni mtima otimi kase o yesa no ase ase ma he de bo wa oponse na mo enti gay onye kunu enti ye be kwa kutunu fofo ho ma sunya hospital for so mo chao o mo tia pa o pele na abusa fo nyina o mo chao nya me chao Marco kakra bi na meka gay okoye no wakohunu said ya ware city if said that time no ye girl no ye girl nti girl no na wonim se ne ho e fama ne so bad ye ebi ma wiase nti se okokra said ye ohene tie no obesa befa no nti ahantan so na ewura ne mu no enne wahunu se bebreba okoye nyina ekotena afie nyina no wahunu se dabi ohene so ba ma no onya biem nokure na wonka nokure na onka mesra ma binum aware we de enwu na mom boy girl enwale enti na sweet ehun se wanyini dia ana bebrebe ni nyina me de ya me tu manefo se mo ring na ba ma bi ka se wo pewa wo boa o anya papa mu na wo ba ye me ka no kra kire wo o ba be sie ufie no ba be gu wani mu ase na wo twene ho brɛ no ko pe ba bi atena o wi a wo nware wo da me ka no kra kire wo se wo kunu na ba ma bi so no be twempna oboa o nware o ba ma wo kunu agya o ja wo wi a o ba kwa ware foforo o sese de ya wotumi free wo kunu chi ba fa no oni se wo betumi ya ne sa it won't from serious enti wo ya dan o ba wi sa o ba di sa wo wi ya no dan ne ho no ko ene ye fiada wo ba yes enti mana mo ware na mema bi tata nchen na ofrefre wo no woni wo kunu nam na wo ka bi agina na wo ye wo ba dia wo ho efe na wo jo ba da ba wo kunu su ka bi kira wo kunu o ye ba ma pop ba ma obi na no ka bi kira oba wo efe na ba ma bi woni wo kunu nam wo na wo bi na no asi oba wo ho efe oboa obegu wa wareye wo wi obekọ sweet mistake awaye na ware ni mu na ama enne obre ne enne na ne gini kunu ho oboa na ne gini kunu ho anka o mepe sumu ne samini sweet anka meko aka 8 years achi me ba mepe sumu ne dabi me mabia mu da na mom sweet akohunu se sankwase ade na wo ye ye ni nyina no emema na ehiehyia no ka se ne ho efe ni nyina no ba akokra ni wo de ring be share no about to say flowers yes yet to do na ewia na ebo na edane enti man hwe ye ho yie ne ye mo ya ware ye ho ban na ye mu ye kunu no na ye mra ye ho asete se de Kristo kan ye no na enhyira mra ya ware ye mu ne ye ntumi ware nwie na dan kwa ma no nyame se obesa aba ye nyina ya kwa akohia nyame nhyira wo evangelist mame mambo me nsem table na dan enra ye ka se be dan anope mi ni apan o se mi nchia o fantifo wo asantemem ha nyina Akoma FM o se Ishmael omreku okay obeba fantifo nana producer ye beba me ka wasa emission chi mame tu literatu if ya sweetiful sweet ye be sero suba we be me bie no obefa be me bie no obefa 18 years iba say 26 27 onofo no sisi so onofo no eguba senya foster na be sa be fa me ka no kura kiro
bɛma biara ni hɔ a ɔbɛba bɛfa wo sɛ da kɔtɔ bɛsom bɛma biara mɛfa da enti kristi sweetie yɛbɛserɛ wo kati adetete yɛmfa nkɔ aware o bɛma ɛyɛ wo sei na kyɛ sɛ na mame nka nhyɛ ne sɛ bɛma biara nso wɔ maame o ɛma no monte aseɛ saa ma bɛma biara wɔ maame o adɛ ma ɔmadwene sɛ gyama sɛ mo nko ara na asɛ ɛna gyɛ sɛ yɛware mu wie a ɛna no bɛma biara wɔ maame ɛyɛ 18 years 18 no ọba bɛka sɛ daabi meni me kunoko a yɛyɛ me sɛ mens kɔme maame hɔ immaturity wonsɛm busa sɛ hɔ na ma wo immaturity and I'm kind of say 18 years. I was sure that Tinasia, what would 18 years about I was saying, I bite you. And then I mean, so quite watching that. I think it was sumo banner. What was serious in the back? No, to me, better with fear was so many no Jenny could hold. Now, my me cross and told my ultimate frat, Bema Catch and say, Madame Matia Musamabra, Julia, me back problem. Me back problem. No, so what? No, Mammy, I won't. Bema Sudamami won't. Let's let man or Magiam say. A man dey say ye ni maame ye maame anwoye no ye so to dey dey maame no ba beta ye chi because sa na be kon dey na sa na se kon ye be sra mo ye be se duru ba bi a mo maame no mo ba ye so maame no be ba na ye pele we so na so obi atia fa no ba ye so ye nipa pele we so sa wa ya dey na mi shira pa say ye ka sa oba table no be da na mi shira o ba se ya na mema ne mmara na mane nye SDF for say I ni say aba Akoma FM say we Bible so say me sua na me dwen say ana enti me hu ne say na immaturity wo ho na omususua enti niam bebre na esisi ye no na ye nkradwen because me hu ade bia be ma ne be ye say na okobo ne maame amane tinu kuru mekunu ayi we na to abono na okobo na be ma no nkasa kwa na sare share ring no so sa na oba ne kan be ma na re no de ma no be ma ndowa be ma be na wo be you ring ato abona no be sare share be ma no wo do pa o pegel no me hu ne say still or that something but sister ene ne ma ohri no wasi ohri ne kasa zisi akra wo be o ze de no si kasa no okom ma me bro ho ase wate me se bible me wo mu se be ma do yire oba buku no eno ano na asumdue na eno ano na wale no se ya na ye no aware bia no went okwanim aware bia me say mama wo say na ya ring isi se ne na ma aka se he na ya nkoni e be dai mama wo ma ye di wo fufu ni ne de sababa sa no ye wi ani abese me de me blame o mo ye ma me fo no muna nanka wo se mu hu se aware no baabi e de baabi anyu enti dia baabi a mo kra nanka wo se mo ka o mo ben mo na mutu o mo fo mama me de ya na ham se o ba de ne maame be fia ye gye no na mom se be mama me be fia so se no ka bibi se maame ne hia bibi o se medwuma se na be ma na maniska honya na ye na ya as oba wakwa aware kra de o kunu no maame asem kra de ni kwan se odun hu hihye sa in fact wo se ebia obetima tu be ma ne fu ba se wo e house se be ma ne maame ska de wuntimi nhye ne sa enti mama me de futu am de be ma no so obetie di a aware no be ma ne doso do no wakwa akwo wo ba bi de ba me ye sure so aware oba akro be ma ne daso do omra from ne yenka so penadia we be ma ne do ni de we de nya enibia om yenka no boko no mu sese no mo nko mo ba bi so penen so de ne wo na abesum no because be ma no nya na adwen so beko ezi for ye dibem na ela plate so mo pona e no na so eguso da wutie no yanko na ye ne bila enkonkodi enkomo ye ba ye ne foster and afa gifty ebeba be wie na foster be sorry a odo wonyum na wo boma gift no obeto eno de na yetama aware na so no na de aguei de akofa ba no so wonfa nyanyom ento ma yenhwe bila
Yes, ma'am. Family Ramway. One of them Bema 20 a NS 20 minutes. No question. Hobanu you soon sana, Bema 220. Sans will be before Suchro. No cry. Maybe or qua, no, Yan says so never be a word as sanity. Or baby, you see NS 20 minutes biano or the Jibema bosso. Now, the one tear say say ye drew and ye drew a NS 20 minutes. So body says in Hua, Emma or says that them or call a chico yakwada, and it is said ye Bema found that. We use an ointment. Maa Akos say oba so besi use an ointment no. O say wo de wo kwa adwaya. Men pre wo nko. Ma husima be se du. Ko hye wo ankasa wo dem. Ti an ointment ni kakra. Fa sawa fa dobore. Na fa hye holum kakra. Ne gya no be si medu nim no. Afe sa ko hye wo dem ho. Ya sawa no fa hye adim to twene. Na afe ko hye adwaye ne dware wo wi abonsuo nwinu. Fa bom. Fabum eno no what sense to that them why akwada ns ointment ye ne enim no ye de giade me se ma ne bi hu oba bi no hu ba ma one nam a wadwen ye o se bia wo kosoma no ana se bia an house girl me se one ne mrs one ne ti because nye wa ya kire ni nti o ja no ni ba bia ko biu ns ointment sanity but me phone number ni metiefo ansa na fe ma kire mu kakire e de metiefo ns ointment na fe awake natural capsules numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wey Dr. Ernest Odro ne numbers ono an kuta na ade bia anadumpo da ade frɛ no obeje so esan sɛ dwuma nti ɛna ɔhɔ no ɔna ɔtwɛn na dɔfo ɛne wɔn na bibi hia wɔn me pacho NS ointment enye adura ye kan wasam sɛ twɛn na yare koda hɔ ansa na ɔkɔpɛ kyira kwan we nya obi ɔyare da hɔ no ye de kyerɛw sɛ NS ointment kutia honam ni yare nko a na afi awake so ko ɛwɔ honhom ama ho de na wie pɛye ɛyɛ ndromi no pɛ ne ye kan ho asɛm na NS ointment aye kan oba utirinwi esiesie no ematirinu ni gina kama ne yehuwa bia firi utirase nti huwa de ka enya manko enya memanko obi a etisu konsu bia no huwa ebetima ba utirinu enwi wo utirisu bia huwa betima bam empomu otai sakora mpo utimi yi nansa ne di na otwe na onyi ya huwa ebetimi aba enu nti ma NS ointment nya wonku a uyusu fasrasra utirim etnwini befu kama na asa gina yie na asa pam ho a afiri utirase na motiri nwina ye fe umpe wona apade hin wo de sra honam nani a ekro eyam pimples krusankresa mampere masikalamiti ayo oba dwiba o ka sa ade no ye breso no na eya wo sa na nkanka guto wo hye piota wo wura nguro na atetare mu ani ensuo no bo a na atare mu na dani kuro wo waya ba wunya NS ointment asa ni ma we ebi ma wo nchen titru yo na shampoo boacha pa securities shampoo bo hwache be no num duty no apon nyimre be no nsia no afa lie ho ko chia wadanfu ya fa sister ho akwa wo be du fe na bo no nkron na mpapo da so hyew wo hye socks miensa wo na no what days no me pato hia NS ointment esiesi wo na no ne ho etrontom kama anya sa dachi shoe na wo hye nda bia socks a hye na ho a shoe no sa proportion ase a wo nya gefo mu a mukọ afuom me kan kuran kito mu no nsuo tutoi hwe obi okọ afuom wa kurase bia ni wa dista wonfa atechem ne kọ afuom sanse impo mu amukọ tinisu mpo no nsuo eto na na mu na wokọ se wunya NS ointment e bo siesi una no ho na amauna no ho ya fine trom kama pa ema ahoɔden asa ba mu ama wo no aye free se NS ointment eni hu a wo bre entie ni aye nim se ne yete no da bia di ho adanse a yedina kokoduro ene tumi mu sanse nim se ne yete eduro ni din eye NS ointment eye nku a ehwam ne se wanka so de se honam nani a wonam a wo sa age fans asisi honam nani ama wo no esa ma age fans sanse among very nice center obi share out bray sister na ye hwam papa ontimi misao eno hu ade kro na ode na ode age fans ko NS ointment
me patch your numbers ni bi 0245 0245 07 07 99 99 15 0245 0245 07 07 99 99 15 afa 0276 0276 53 77 01 0276 53 77 na afa 01 yahwe na atiefo bebi a no bitikama nche obesi anase bia kokora wo ya duru ho no mo yamma bebi a obetimanya bia to ne ntodwa ama yatiefo ene ahwefo se be ya bebi a obia no benya bia to na oto wi a wo de akosa ho yade o kire bo ti yanka na ya danse ena wudie mo amoa enkran mo de woni be kire o kanshi drug lane Udro kanshi drug lane na also pe Kingswalk Herbal obenya bi ho no mo Aferipash Ventures ebi ho Tinatet Herbal obenya bi Baseline Pharmacy bi ho Nisi Pharmacy na Ferry Joes wenum ayomu a omu ewo enkran mo amu kofodua apuemantem kropom kofodua nso so no Udro ne be kire Gafsin Pharmacy Afer Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Binol Pharmacy wenum so ye mia mo amu kofodua motimanya bi ho no mo na ye de ne kire nkokon so a Ouskobi Pharmacy Hillside Pharmacy na BB Pharmacy. Miami ensenso ewo nkoko a mo amu ho nyina no wudo ni kire ho ma dodo bi apabia no nsa betimi aka. Na fe mo amu ka so anso so no anase mfimfiri mantam so do metre ka so a Tribe of Judah. Unya do Tribe of Judah dodo bi apabia no eho de e ba kope Tribe of Judah nko a. Dodo bi apabia nsa betimi aka. Ne bakuma se o se kroma bonten so a Dani Heba bi ho no mo Missy Heba bi ho Kolina Heba have made pharmacy Kriske Heba ena no me ka kire se ya maame nano Abrante Richard Kokopie no so asese muze chawfo omuti he me se adepa le ton hu ye se hwene pankasa na adepa oton hu ankasa ena sentiment wo mo anim no no hu se ne yetie no wo mu guso mton den ti aka wo a wo hwe yen wo a wo tie yen se wo be kwakopa bia to na wo so adanse no wadi e de akire amanfo so na bibia atimi akoye na yemfa de ka ho a de ka ho a eno so ye kan say awake natural capsule yemfa entrustment efo when na ye honam ni mu adwuma e de ma atiefo na honam na adwuma adwuma de tie ne se wonum awake na eboa ema wonkwamo ni nya hodin yie bro ne be ka se eye mi bista na nkwamo ni nya hodin yie a eno na eboa ema ne oye bia otimi aye ni yie hodin mu akokodrom memamu ya ka so wo be ma nya be ma ne be ma ne wo ya ade no ni yie be ma ne be oye mema adwuma ye ni yie mema adwuma ye nkukura de ye no ye nse ye mfo pege na fe ye nsan kwa ye adwuma nkasa ma de nkyen so a be ma ye ni yie eno ne be ma no na eya week ne be boa wo be ma nom oba nom na be ma nom a emana ho de wie peye no oba so nom a asa kanya na tinka siesi ni yie timu ye no de odo mu a ene ejai emfa ho ni na no asemasi ya modede ayaka ebra modi awake asiesi mu asem no Akoma awake natural capsule esa boa yi enam yare bia minyi bi mfrim enam yare bia awake natural capsule ebeboa amode ufa onya ufa hudi na bia timi akoyie media minim ni ameka bible si die nim ne ka na de hu su ne di hu adanse me ye obi a mempa danse die na me hu na me di hu adanse na me di ne yie etimi se awake natural capsule and afe NS ointment and no emienu and no near dress as we so since ma me we ase besi nne metime bi ma no me di ho dance me bi ho dance yeda minim se ne yete ti bi di ho dance am di ne yie dira kokodrom me di ne tumi mu obi a mesuma ma ne bia na se wadi ma no asem se achi akoto bia so no obi na no a odi dance di fedro no kopa wo de awake natural capsule esiese ni pedua no na ye ni pedua ni yie ama hodna wie peye na fe NS ointment aye honam so ani die na ma so hoden no awie peye ama umpewe na pedua ye baba da sende na so mfa ya de ntwen da sende sanse bedu ho na oni ni ato wo tie na wati ye nkan si krom ukwa so pe awake natural capsules na fe NS ointment number ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 yada se eradi adma da sende yebesane mo hye
Nyamensha Papa Bila. Ahaya Akoma 87.9 F Makmemo nsam dwumadi no. Eno wa so eguso awutie no. Yabro nsam ne so bia gifty na afi Foster. Na Foster eno krasem bi oho a na waka e de akyereme because asem bi oho a wo hwem betimi eno kra me say na o maame entumi emeda no dem ho. Nyemo mpa moso e mamo na fom ana. Me pe no kra. Ma. Since I'm a worry sweet is my wife no. And I make us say yatena fie mu miensa. There be would you man. And no credit. Me die dem hoda. O madam dem. E me dey empa bia mo so. Debi no credit. Gifty. Say adie na wo pese 8 years achi. Foster enyama obe worry no biem. Me pa cho me. Foster. Open. Me ni boni bia de mano. Open. If say me no, o ma me beja ni bibia. No ma me mbon wura ware ni bibiem. O beja ni se keke ka kire o ma me a, me ni problem. Me ngu aware, me ma me ngu aware. Nti. O ma yade so o mu ngu aware ni nti na for the past 8 years. Be me bia ba won chane a no o ma pam no so woku. Wonim sa de. Wonim sa be me bia ba o mo pam no so woku no. Na busuafo. Okay, the all kana matses all can buy. Now what is what one pra? Oh, and I will jaw akoware. Bebre. Oja what is what akoware? And I worry. Oh, I'm panade bebre. Okay, but also some more separate you so akofe. Yeah, no so sa. Okay. Enti what's it there? Gift kan you know. Let's say also me so many problem bia. We any problem? David. Upe gifty. Me so me peno. Enti what how ben? What no aka ne how? Wase wo power de no ba ne ha no sesa wo maame merewura mu bebra eno ha no enti wo so ha wo e won ho ne sen ya se no so free ho a mo betimi atena enti me so me ha wo e won ho ne sen so no so be ba betena na od ne to betena ase na obeye fi ade na ompie na onye na me maame me ko ne ho e kina me ko maame ho a me so me ni problem bia what say Maa Akos say when you feel say Maa Akos mo 26 years 26 years oba wa ho ofe te sadia Akoma ebra wo nyini no na aho ofe no esote enti me ho ofe be ma bia hu me obefre me emema peme ube hunu no wani beba ho so no then wadru age bi eno ne utimi kofa man bi sa no fa no sa fa no he o ha hwe be ma na wo fa no sa no age na beati wo no nti wo fa ne sa how ha dwene na so sabren because wo here aware because wo age no eye atra ni nti no wo betena ho sa na fe wo tete so ti ase wo say wo say epiepie no ompe me kwa me ma me kwa me na ho ene sa ne ma ompe wo betumi agya ma no Maa Akos mim de honde say no first na me so a say no my mature okay baby am do no me ma me ntimi dictate mam say na say me hu de ye na de enye enti no say de ma me no so na abusua na kan no aye 8 years sa no abusuafo no say me de me problem nti say obetimi ni abusuafo no mo ba ye no amutu ogina ye no e ba dia abusua no de me ba ma no because beba bia ba mo ka chem say me okunu nti say otimi ni abusua no na mo be gia wale ni nyina no etu sa eba ni e ka bibia bo mu dia abusua no de me ba ma no wa ntima anya sa de ne dia eba ye den say aware no Akoma eba enti ase wo faster ye den no exactly no na waka no enti mo beko ekoje same ya kwa ntima masa dia ene na ware na nye ye o so sum mi na tena baby say na e ba ye say abusua bia nkan ye ho wa aha enti say asam na ko e ama obi anso ate tie dem for ye kofie nso a abusua fo no nyina say be bo mama na say na ka say gift say ye abusua na ba be fa no edene ko ne fie dia obeba na say ama dia problem dia enti ye free hey o ko ba abusua fo ama ne say ma wade mepe ye force obi o wa ha ba de empese egu aware me hwe wani mu a me hunu love me hwe gift ye ni mu a me hunu wodo ena me hwe won so ani mu a me hunu wodo now samodom ho a mo ma abusuafo bi antete montem enti no kwane kwa boy abusuafo amane sesei enetie na mo ma ye feedback no because ono de odada bre woni want to me aye no kre ache ti want to me sesa ne ne man sa ma ho won twi form so wo twi form so no oba na BBC a she can go back enti no wasa woko na woko fa were na wo de ne brefie what you say mate de o kan mama mate okay enti
se sana tie dia ye rewra mu bebre because me pese mu mienu obesa yatena mo tena se mo anwo mo ba akona mo fa mo ba na ho fe ma kire me wate because e ma bi ya da wo phone so no ma ayi gift so on pa media me po mo fa na ma na se mo nya me be ko ma bom na mpa de pa wo pe ba mo beto nyuma ma mo gifty wate wa kan se ma na me do se first na wusha say when you know be into me dictate ma and that is good na bibi anya kama ke baba mesra mo kura dako ye be get together ye nyina ye didi abobda ani jiaba why okay inti ye kono acapella Akoma FM me ya me dan wo to a wose gogu mi mpo na nya wosen ketua ye nkwa me pa na mini ohele pa enede mini me kama no adura nkemfa so bene woso me so me wa konfo nkemfa so bene woso mea nanke ni bila me so no ene bebia me fe bia me jimidin asasi so enkwanko wa na hia o ya unninya ubenya a meto me boss twe nyame ne mpai bomwa emre no so ye no ampa ho si mampo meniati je de miye sikamiye koso miye aware paniye adwuma paniye eya dumo eya dumo eya dum eya dum eya dum eya dum oh eya dum we ya wonyum na wabo ne dada ne bia na sisi na compose the song we current song amaya fe number be promote okay me pese me say we ya de wonyum to ni say problems am fa mu e wa aware ni mu nyina no wo betumi ato honyum sisi a afọ me nyum bi ato e wo ho amame because producer bi apia pese me che producer and so what be na ate producer bi afre wo so be produce you pa eni da so nyansa yo eni da so nyansa yo say ho ati asidie eni da so nyansa yo eni da so nyansa yo eni da so nyansa yo say ho ati asidie eni da so nyansa yo eyemure 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 no die na dio asembie betu biano minye to boasio eyesa na yamure na die ebiana o siesie wo hwe wamfa ojemu a huntumi mpie ma mansan en social me fam nyina no onyamia manasi niye mawaremu ensem bebre na dofo kaye me kwa mebe obisi wahini wansa wajiweni so ninyina mu no mama ninyina mu mabem ena dey say ye pie mu wa ha eye mere no de na dio we nya ne nyom na we twa ne dadaguo ne bio sensie ena mema na compose sa nyum we ja ade bi owa eye wo talent ene nyom to oba munko siesie Akoma FM na dachi bi no ubehunu se ukuni obeba be peja na won so aka se meka ho bi ena mema ne peja ma wo bia ensim kwai why gifty na minum se nyame adomati ebeyeye ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no enoa ena waso eguso amutie health alert clinic make for ede amount me pacho omensis no enkoye diabetes no hypertension no stroke na hawo wonan no wonsa eye titriti ana anampokra se wusisi jesa woni so ya tabriu da na dwa wontumi na yade eye health alert clinic ena wasa woko also obi ana ho keka
keka no so obi dware ohonom o dware wi a na na ho keka no saa de me kwa na e wo me so but oko health alert clinical on be sha masade ni nyina etu echa enu ti bomodi anako ashaman woni Queen's Hotel and boy animu and ohwe animu Medina Post Office Oben First Atlantic Bank and Kasua Crispo City Junction Fre 0242 0242 51 88 93 0242 51 88 93 na yire uni se kwafo sika dwane pa betu kwan mama won se ene de Ghana aye se o hwe na so peso otu kwan akoje new place the way nkrofo ni esa bre azan ho no se wonim na dis usika koma kromfo ye o mu de usika be dwane akwanto no so a wa wonya Identify away travel consult Dubai, Italy, Canada, and NASA UK. Kata World Cup in apesa oko bomodi aneko na womu de ubeko sisi a womu eni usika we nya wo birth set and wo passport Kumasi ahinsan bonsium na ye wo frɛ 0543 888 773 0543 888 773 Dr. Mensa Herbal Center Dr. Mensa mama ye wo fi dadem no ma omode papa bi bai em se no ma to na twene mpo enjojo yare stroke ana makoto papa ya atwene Dr. Mensa be so papa ni mene papa no wo say stations ni bia omo sa omo titi ticket na ene papa na anante bibia ya kamaka Dr. Mensa de sa dance die no kwa de media ma no kwasem Dr. Mensa ya de enu nti bomode achie ne mu yesu na bebu nyine de Dr. Mensa back then ke ne de ne ho dance achire wo no yade bia ni wa doctor ontimi entu eni yade pe na menti say doctor ye ko yare bia wa wo pa wo wa koko yare bone pa ya stroke edra enokra na medi ho adanse edra ni nyina wo kwa Dr. Mensa yade o yade enkran Medina Zongo Junction Man FM dan mu kaso ne sene high school hwane mu kofo dua enka ne ba bia ne yakum nam no takraze wone secondary college hwane mu sunyane Presby Junction takwa wone Dr. Fonse na hwane mu goso main lorry station wadunko no fen wone post office no ehwe ne mu samek retman powder ne de na yire mama fi ade pa enkra ya you say ye meya ye wo so person ba adwum bie wo person osua de akra bi ho mama osoma na okwa na de aye nwom to obeto nwom na obedu okwa na ne refi Mr. Person men ni bi ma no na adwum Fred Dr. Mensa I was 027 1173 551 027 11 73 551 na ene Dr. Mensa enkonkodi enkomo sesia na Dawood Eba Hospital. Dr. Dawood asem yeke. Mama na no se na mahao. Me kon se mba enya na me ka se me kon mitimi ntwitwa. Me konya Dawood ointment bi. Doctor bia obe bia me ha no. Doctor me pe ointment ni bi. Maso ahwe mama eye wa poso no wa poso. Nso obi o ho no ma wo ho kekaw wa poso no wa poso. Se me kon ya na mitwa me kon na mitwa ni na ye Dawood. Okay. Enti no Dawood 360 capsules. We are now the ointment na twitwi. No ano no. Fred Dr. Dawood, I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ubenya bi wa heba ene pharmacy shop bia emo enu nti manase nyenti a top chocolate spread me die mu mama edura no pa bia me dem se pan no die yesu di pan no bebra ye meti ene akwento heba akwa me hu se pan no kra udi ase oye mu ntim se dem si di pan no mama unya na biceps musa no na the top choco ne fema mama top choco do ma anya amayen a ki ayira nki ehunu pan mu de pan mu kra di pan no bi wo ha anya the top choco ne fema no say yes top choco 3 in 1 chocolate drink and so koko ye bibia wom de wuhia ene wonsuo hye bomode ana frɛ 0243 033 033 033 0243 033 Dr. Mafo fertility about center Dr. Mafo mama you say hona na yase ade leto kwaku kra bekọ mama sa oba owo no abesi sese me ntimi nante a Dr. Mafo sa adwuma ne de eye adwuma nyame de ache no oba wo ho mama awo ho se mama akwa aware na ntimi nwa ye de betwa wadapa mese
obi small obi ba say e kona kwa wo de me sure ko Dr. Mafo no show mama be ma bi wo ho no ma one na I drew some obeda afi na okoti tenten me ma me sra obe ma na nya adwuma ko Dr. Mafo all right eno ano no Dr. Mafo Fertility Herbal Center wa tonso esreso ati ebisa abase oben Presby School no frɛ 0244 41 10 0244 41 10 kafefe talala mama kafefe ne yese be ma o be wo so de fe oba no so de afel na afa ya talala na be ma o ba wa de wo so ma yese nkruma se etruka be dem be ma o ko si obe ya obe de da ha abon se o ya de on se mama ye wo daddy ene o ya papa o ma ye from daddy no o mu didi a no mada ena ya papa fo no e je say o mu nye hwe mama mesre you okay so hwe na be ma ne mu nye de o hwe na usisi ye o ya mama niema bebre o Akoma FM kona ko pe kafefe ni na oba nso mama oba on se o de pua yare bone wo ho no mensu kakra bi oba de e wo sese enso ni baba bi o ha nka no enya okay we nya kafefe fichi kromo nya kafefe dani ye ba kwale na apedance ma da bo ase o usko bi nkoko frɛ Harriet e wo 0207 183 819 0207 183 819 nema wo sa enkebi na emom sese no pa de Dr. Gbedema Herbal Center or the Gbedema garlic mixture mama o garlic ya de eye nipa wo ho no ma garlic wo ho wan se ho obi no wan no natural of fashion frafem etu nya bia eboa wa kasa wa ho eboa wo papa big man capsules ma be ma gina so ma ne bo adwuma 24/7 wa bra wo mre ho na Gbedema ladies capsules no so de sesi oba eno ano no goddess powder asthma ebetu afi ho de ma edwe we yakamo papa wo kwankro kan Dragland International Herbal Center Benyabi Ashaman Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation Castle Tribe of Judah for Dr. Gbedema it was 0272 42 42 0272 42 42 okay na ene ne nkomo Carnation Ventures ya the Zahara Mixture ene ne G capsules what's mama ebia na make oba wo ho no ma e wo se usiesie ho na na ba hemfie ho no ma otia ho na chese bibia ye kama enye se e wo se na na be pie na ne chacha ho nyina ye fi obeyesa na okwa o mabie sanso na be mebu an be ma no ehu agu nsa ehu agu kuro nya akọ gonorrhea syphilis beko ene ye de Zahara man capsules aba eno so be ye mema adwuma eja wadwo mema na wo se gina hopoti nye de wo se ebu nitrasi ene se ma no mo se o mompe esa sa 2 man o mompe hindi eba Mr. Malaria fever typhoid and diabetes a balance wo blood pressure ne perfectly o can she Dragland Pharmacy chemical shop nyana for 0246 34 83 34 0246 34 83 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Nanaire so prostate cancer prostate enlargement ulcer typhoid hypertension diabetes stroke awo na wo pe enyo ne nurse ni na wa be herbal no waka no enyo no na wo adankwa amekwa mu ma me ne do ya de enu ti bomode a na bra Grace Gift na enkran so ye woni wa chimota petroleum bungalow wa Fred 0543 32 00 0543 32 00 unsa eni eye ni pedua kania enu nti wo bi owani yade bia kwa ni da so he back unsa mama obi o hono mo se etesi mani so obi o se amehu ade a se ensuo bi gina mani so mama ni nyina enye o ni fremu ana wo ko enti kwa ni da so dibra eni da so he back na kini hwema enu achi no etwo ni nyina wotu ase fibroid ne diabetes ne bema waye mrempem sisi yade stomach ulcer just eni yade de wa sheda specialize eno ye ne ba bi o yade na dia kan yot ne tekura enti eni da so e ba clinic no wo mo e won Krentabora Alhaji Walako Junction ena kuma senso wo patase brother man heya kwada so state wa Bono East chima go so ena afa oti region so wakobo won sesen wo ho
friend da so herbal clinic was 0540 864 232 0540 864 232 etia for ye twa ye ho abasisi ayeba ye bekwa homa no so Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na no ko kuma za ko fa ne ma ye dai aba be ka de wo no ho ama yetimi aton mommy me hwe na nima anumre no wa ma ti me ma se bi okoye amanso ne kuma se de emu twente e bia na ade asent wontimi amfa ne ma na ye dai ama enti ade che ye na wa ama na mu se no ade na o se mi jai bibia ne ye bia ona mbe kuma se na mbe fa ono ya ote wa be fie na so woni ma no ana na ho ana se mi fie me banda dem bi kan see so fa me ko na ho straight ko chiano se bia me se o wona na ho according to komodie mu no senka na ba ho a ko be ka chem so bo ni bisam se me le ho te seram se na ho ye entle say oni mi na ho na me ba fie no oni ho me call ne ma me ho no na o ho me call ma mo no bia o ba me ne tia wa ya say ye adwuma o ma so me call ma mo no o ho ena me ka she ne ma me say ade sei na le ba no aye ene ma sky di didwa no o de sky ni na be kuma se enti no di enti no ho yesa ma me ne ka she me say e bia me ware no na ne ma wo se me toto ma no me enti na toto no nyina emi ma bai say bia ahodie bi se mpo bo sentare ma me ne ka enti bia me ne ma wo se me toto mo enti ma toto no nyina enti so wa ba fie ne se wa ba spend this kana problem bi enim ade wodi ade jana ye wedding wan fa ade jana ye wedding asema ma me ne kan na makan yenkwe enti sisial ma be so woni ma me ho me ne so ahan dan wa dankwa me a yetim enti sie na djuma no me ana wo se me call back because wa ba fie enti nya ade a obese de machia no makọ ma so ni biem to no choose say ida say obetena fie ho ana say obetana ne ma me ho ende na wo no ane ho enti me sad kofa ne ma no me kofa ne ma ho for the call ma so no si an na jani fie anya me no wo biem o ko ne wanko ne ma anko muntie ni pa me jani fie a bi si anya me no call ma so ni biem enti me ba fie no me je adwuma bia na ma no sana me be fa ne ma me ba efie be fie na me fie we ka shem say abrowa o be 76 years o ye kramoni o fe me ka shem say crutch abraba o ye le timu fie ha no seriously gun kramofo o fie enti no anya ade obeso so saa so because one le no a me me ye adwuma no o de me ma be fie ho e me ono don be fie no don ba o sini nia no o mo ena abrowa so say me na fie wa abrowa hu se me ni nia bia ye dey odi ni nia bia ba wa abra me presence wo ho enti so odi me be fie odi na ele e che say we nu ye bibi behind the scene bia minimum tini beta ne say maji misika na to free film because o mo mpefi ko ba wa for no hwe ne ya odi ti fie na e che say e bi o bibi bo machi a bia minimum ena me so me nko che ne say woni be ma bi bo adwaman ya na asese na bia me blame no ma so dia make woni be ma ne dia no ma nko to ne say bia be na bi da no so nti no no ring ne to ball me doesn't mean say wa wa to me just say me kuja na ware ana say ku gwa ware because me ni evidence bia abro ne kai no me friend ba e no say obo ni ni abidi ni o say e me ni Richmond ene ya no oba me ha na me say Richmond me say Richmond no on the driver so on the driver Richmond in the driver no mo pon adwuma be emwe be 9 to 10 trotro driver o mo pon adwuma 9 to 10 na o mo ba no ho fie no what man so bi onti man so bi o mo ti asamai abuna asamai sofa samai yes o mo the trotro ye adwuma o say me si me ja no ko he na abro an ka se de bi o de me ma be fie ho na bisa no on le che say Richmond so for me no lifestyle mu no meeting when you reach no bia obia say say you are betimi afa no say me driver say ye ba wo fie how possible tabro ne kan no enam say ye me yiro nti no ono me ngu na nimo so bedwam say bia wakante bia wo kan wie ya no ma je atum say wakana say nti when na be quote say sana be wan tie na ne nana pair na one penalty no odawa na nana bopnum sweetie na omie no na ga nana na be pen na bibi na one penny to one penny na abrewa na ye dey ka saa nti no e dane ntokwa ma se ko police station na police for no say menyi misika o mo share me da me mfantro mo ma misika se menyi misika na mentu wani na ekoi
police station hɔ no if you on to kwano na ya wan no ɛyɛ abrewa no ɛna ne ba na we ne say wabɛse ne pɛ no cause ne na wabɛse me pɛ wabɛyɛ dɛ kasa so na so smith wase bepe yanko nti ɔbɛbɔ ɔpono sɛ ɔno ba wabɛda ɔtɔmɛyɛ saa na ɔka kyerɛ me anaa me boa man kan kyerɛ sɛ ɔbɛse me pɛ na me da hɔ a na o chinchin me punti de na me dware sɛ me dware a adware na kwan da hɔ sɛ no ɔno ne de nani ara bɛ tete komiti de no me dware no ase me yemu shimti me tani mani mo ho tani ne tete de to krom wonti wana me bɔ ne dini na me sɛ ade na ɔyɛ ne saa no na me tam tawo na me de me tawo ne fry na me kɔbɔ maame maame na maane sɛ o sɛ ɔba me dware a na o tete me na me dware sisi me ma shime me twamani a wana na ne tete to krom ase ya wɔyɛ den ɔhwɛ me ho na me ka kyerɛ wo sɛ wasem pɛ dia na ma nyakopɔ ma di toro wanse me pɛ but no action na no ɔyɛ no ni wa da chinchin me pono no so bi no so to from substitute me boa so from substitute am pɛ dia wanse me pɛ sam dwumadie no anu aso eguso awutie no na emom ne hya ne so ema me sɛ ɛyɛ pakum capsules mama bema na mo sorry a mo instead some bema ade no ayɛ de ne mo ayɛ hojo no yɛse yɛmpɛ 2 minutes for ne yɛmpɛ 1 minute for ne yɛmpɛ say 10 minutes ni ayaka hello within baby afrefree hello Maa Akos 1930s 1937 and the mo ya de papa edinya ko da mo asi mo ko so sa maye na mi ta ka me ebi atumi kan na dia na ka mi ni be ya me ba bi ko mo ama bi ya yi na ti man ba ko sem na kam petwa pedase papa within baby afrefree Rabi duma na afọ. Rabi yankwa. Rabi abani ja to pa ni odi beja mo. Ya da ma se pa so mo ti. Asi awade ewe amana yeye. Wo mu bi no mo fanya futu, wo mu ntu o mo ma na. Wo mu yo to wale wo ma wade ma ya da ma se pa. Ya min show papa odi ni baby afrefree. Maa Akos good afternoon. Good afternoon. Pa che mi den joyo ayen baby ahan makoto bin. The English can see Akoma one share Akoma Muslim, Sabaja Femina. Now, you two Oba, Madame in Apple, two Obano, because they want to know. So, Madame October Cornet, not you. You are not Sabbath, as I knew you. If you look away to Obano for now, once I can't make my palm. I mean, sure, papa. Now you're now Jenica 442. Jenica 442, say a mad dear. Esi ma esi ya hu esi no nse mama e bia na making wona ma oba de wo se enye wani mu appearance physical appearance no e wo se inner beauty no so eno so eka okay eno ti no be vi ene you know your van capsules wo Johnson 10 minute teacher na jo e man memedro support wo wo prostrate ne bibia kama metfagen bo ama mogede afrisane ye ni padua ni mo wo to aseje wiwim accuracy at pain no wo da na dwa wo ntumi na arthritis mo ye adwumade agodi fo man mema no mo de ye medfagen raka ye wokuma sela babu abu station ye ni school house and edition mo friend e was 0248 88 50 40 0248 88 50 hello within baby afrefree Oba ko je ma hai mira mejo so jump up block ko mo hawi okay jump up me ko Oba ko je ye betre etisa ababa wano ebi bi ke what fa mo ana esefu a ebi de bia ko fa na so e be so we wale anu wale ana sa na bo bi obi a se ka to brantin ana be me na wu a wo fa ma de anu na ya ka sa brantin e je ge la de papa bia de ma wo abi so bi na ko so a adai I mean insha we didn't baby afrefree ibu ade ko bla do pia sa le ka so pia bi ti ba se ko bla yanko ya baba ma ba se baba ijuma papa na mi tiam de bia samba se mi na se na mi se asam se ti ya ba na mi se ko eni je de nka so ya mi o ka so bi se e na ba ma na fan samla de da wa ye fan sam ko ko anu ka ta se na me na se ti so ba na bi na se ma ba na mi ra ma ti mo o ko lo e na bu tre no no ma mi ko ka pa wa le a en re pa na ti ti bu ta na pa ta mama no kala jere fo aire e bia nyame insha papa odi ni baby afrefree una twa to tinya ma ko se papa bi e fa ko ata papa ma fa wank ma ha nya sam ke to mini aba ma me mo aba so dwumade a wodi so ye ni papa me dia futuo
ana me de ma genua ma no bi se anamotu o mutu no awade mu no se wo wale a abrabo wo bo no tititi na no nya wale no e se wo tu hu fi ho e ti e nua ma no bi no so se de no wo mu we dan na so betra wade na se a ye sira no ye pese na asembe bani ye di anu betumbi wo se na mutu o wutu abrabo wo bo no be fota wade no ba do na be ma no so se oba no so ne betra se a enuma wo fa wo nyame adwuma na wo fa no won ka so no oba ne mfantena na ade tia se no hwe eni hwe voice ekura onyankopon de adomo na wo tete oyira ebede ne wonya asumbi etese ni abe na wo ntra tia asumbi se ya eni je ne ba papa ebebo mo abrabo me da se ni aba papa bi Yami ensure of Akwata na Ayona Pharmacy or the piling capsules in the ointment na bano one and a soya snake ever phone in segment no Shannon so Emma men say piling capsules no one na kwani pedu anymore koko bia da e womu bia na e hye na e bi mpie na de anya pie ne de with the ointment na faswa e progu for 0597 216047 0597 216047 midi e de Maa Akos program no e yakoma mu nsam sabre de abusu apani sami champon ojina adwa na fe wodi Akoma sports the powerful sports atomoso Akoma FM